network. Around 200 people in cars and on bikes are fighting against COVID-19 vaccine mandates and lockdown restrictions. The Herald Cherie Kinnear is following protesters near Market Road. Lots of cars, a few trucks, lots of honking, people waving out the window. Heard a couple of people sort of shouting some things out in protest. Meanwhile, protesters have caused significant delays near the Basin Reserve in Wellington. In Christchurch, hundreds have taken to the inner streets in protest. We should soon know the latest number of COVID-19 cases in the community. The Ministry of Health is due to provide an update via a written statement today, but not a media conference. It follows confirmation today of a COVID-19 community case in Taupo. Yesterday, there were 201 new cases, with 181 in Auckland, 15 in Waikato, 4 in Northland and 1 in Taranaki. COVID-19 continues to spread to more towns in the North Island, this time with that case confirmed in Taupo, where officials are investigating locations of interest, with other household contacts being tested today. The ministry says the person was tested on Thursday after being symptomatic earlier in the week. Taupo Mayor David Ava says the community needs to play its part. Be very, very vigilant. Masks on, scan in and social distance where possible, and also testing is most important. It comes as COVID-19 has also spread to Taranaki. 3 adults and 3 children in the same family in Stratford tested positive. Porirua is bracing for the 50th anniversary of its Mungall mob chapter today. The gang is holding a family event at its pad by day and a more social gathering at night. Police are increasing their presence in the area for community reassurance, but Porirua Mayor Anita Baker says there doesn't seem to be any real need for concern. 2 people have been rescued from Wellington Harbour after their boat sank near Soames Island. They headed out from Petone early this morning and called for help at around 8 o'clock. That's news. In sport, it's been a week to remember for Southland in rugby's NPC ahead of their first semi-final in 7 years. The Stags travel north to play Taranaki and Inglewood, with the winner advancing to the championship final against Otago. Coach Dale McLeod says in his time involved with Southland, he hasn't seen a better week of preparation. Later today, Hawke's Bay entertain Tasman before Waikato hosts Canterbury in the 2 premiership semi-finals. Kiwi golfer Stephen Elkers moved up to second on the leaderboard after 2 rounds at the latest PGA Championships Tour event in Arizona. Elkers carded a 6 under par 65 on day 2, improving to 11 under for the tournament and 2 shots off the pace. Wellington Phoenix coach Ufuk Talay is yet to name a skipper for the coming A-League football season as the club plays its final pre-season match today. Talay says he and his colleagues were discussing options on Thursday. That's sport. I'm Bruce Russell. Sorry. Mahiri longalwe. Angale ayeri le radio Samoa ile isi le mead. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Amo. Samoa ne I pea mai Se awa o ta ele bisi bisi ai ile vai Lelei o le motu o le pawai loa le pongai Tutu pufa ala vela veifale ata itangata fai mai Olo ola tofai Wa bea winga file muolo uitu malo Wa ele peti ai lo tato Se la le amo oi e awalo fatu ai Tu ia na winga vai vai e te ola umi ai Alofa anga monina awa e le tania oi ili vai To te fai a mea so la le ito ala la fanga
tali mai pea i le au manga. Pe a whai wa e tofo ina o le malo si anga. A ua maua se whanua no fole nei ne imu le foanga. Ma awa e te langa ina maa ai oe e loa ta. Io talofa lava le paia maununga le whafonga tapua I ale o tātou tunu pele Samoa le nei fo'i awa uni o le aso tonai o le aso sfumale tolu le nei o Novema lua whelua sfumale tasi whaboimoe o lo manuia oe I le nei fo'i tae au I le maleifua mai I whanunga le nei ia e panga lea ia ele tātou te le tio I ngā ruenga mamana le tua mātango fie fo'i ia le pau o le timunga ia manai sa vili fo I fa malu waile ea awa wale lo lava pola le tonu ia I tatou a o fo ina vevela tele le la o fa mai o vevela a o fo ina sauti munga ia le pangale na o tatou o lo tatou fa melea o so se aso ia fa pe fo so se fa mdianga fa le natura le tu ale tua ia wa a mo yo mo I tatou ma lo se fo bria ma la ma fa boyo lo bria ia le tapo inga babalu le tunu o le aso fou wa fa popo I lo se fu ma lo fo yola ma le tau au mai le tua ia wa ia fu nga faile tangata soifua I le lalo langi nei ma lo a fu tai au o maua ai lao fo I masula le lofa ma le anga le lei o le tatu ta pau sili le langi o ma fai o na tatu toi whenua I luma o le nuu ai le o tu o le nuu o pu e fo I o manu ia ai le o pu e o mala a wa sa to fa ia le pa ia mavulunga ia mamalo lo fo I to fanga malu ia ai tele lava ina sau mala ya tia pe tai ia e pe upu sa taumate lete sa tu fo I fanga lilo le finangalo le tapa au le ala tau pe tu media alea o faivo pausisi ia e mate I lima ia a o faivo sa boe fai e le tai fai e fo I le vai ona faa e le I fanua lea o tātou sangi fi ai le dei tai au mo tātou oe ma tātou whawhitai ai le alofa mo le anga le leo le tua ua tātou toi whelua I le maruia ia whaatalo whafoi ma whawhelua I foi I lo tātou tunu pe a whai e fau I lau whaafonga lau sila mai moa ia le pola kalame tuli au pūpea e le toa tele o tangata I tu e fio le lalolangi ia wa o I o le Tanoa Ava a Savea ia ma le whangwhau e maua ai le sao lau tau au ona Savea pe stata ma le langi le urua I li I se Yuli Al Harrington tu manu vau la vea tātou mafuta ma o tau sa ia pa ia fo se teimi o le fiafi ia ona tātou tau ma vai lea watu lou ma faa talofa fo I pa ia ma mamalu fa le malo
Le ngata fo'i lau fionga le konsula wao le tātou malo o Samoa I New Zealand nei. Ia malo fo'i au waa ma le au whainga ruenga malu. Ai pēr nei lau fionga whaolo toi. Rupena pongi e polo ftalenga fo'i le tama punefu whati lofa. Ia mai se fo'i o le whaafonga tāpua I mai. A le fionga le konsula au au le malo Samoa. Le sunga le pali tele. Ia le asi Tom Scanlon. Ia me le whanatua e mese fo le no whaalo ma le au whainga luenga I le lau mua I Wellington. Ia, tu lau na fo I pa ia ma malu whaale malo. Malu fo I whaale atunu. Na wantama ma ainga, inga fo I matama. Ia, le usonga ia tu mua ma pule. Ia mese fo I o pa ia wā I tu au ma latou wa ainga le taima le waa a fonti. O tama le manua tele ma toto o le whale ula. Ia whapea fo I. Ia sua ma vai whanua. Fo mai tulangi sa ole masale mua ma le laudiu na sai lua ia le tapo inga ia te oe le whale ngafulu wha pia foi ia le nofa mapu ia ma le la au na motasi ia tu mua le motu ia tuile ma manua ma lo le soifua manuia matua le tuu ia te oe le sunga le whaafenga inga wao ia whaarupenga o le atunu ia ai mai se o le ainga sa le vi o feoi ma tapasao hana ngāra wenga pa ia le tua whaatalo whātu ia te utou ia whapea fo I o utou whale tua o tūlanga tofi ese o e kālesia ma tāpua inga ia whaatalo whātu o li a wao ma ti a kono o fionga I pātele o epikopo ma presidente o steiki ma whautua ma ulunga whapea foi ia le mamalu a wā ia nai o tātou tamamti nā mātutua. O ua malolo pensione mai le ngaruenga, sa whenga iai le tau o suswino le puvai o le ola I le tele o tausanga ua mawai. Ia whatalo whatulu tātou por klabe malolo soifua manuia. Whatalo whafoi nai tamamti nā mātutua le nei tai au, alolo soifua manuia, o tau o paanga tōtino o Savea. Ia e pele tele le loto ai se ha, lenga sa o wola, I tutono se ainga, to tele tangata mātutua. O tele tangata mātutua. Sa o wola I fuai. Ia ma mafuta mai lātou. Ia maawa o ina ai te isi o ata mai whaleanganu, o ata mai whaanamua. Ia o mea ese e winga I le ngafa o le tau lava a inga. Ia whapena fo I le tātou ngana ma le wāwhaso tai ma tangata. E le toe lau maua I nei au tangata pulanga. A le lui tau le na I te oe. So se mauta ma se lawa o lo tausi ai se matua tausi, se ta mama se tina matua o se tua asina sina, ia lewa o whai atu. Ioe. Alwange la ia le aswa liri pu vai lo makua ngā makui ia le pātua ma vai o le toi ina. E le pine o na e maua leo se wha manuianga le lei. Ioe. E tere I mawhawhawina o le ama. Ia o le a e maua ia. Ia wa. A o mai le wala au le tua po la fo se langi whaasino ia I la tau nei. E o I fo uma le maave nā to mai. O nā ngā waa whaana mua. O le ngangana, o le ngafa, o mea uma. Ia o mea sina nā patino ia te oe. Da e le tausi wha le lei lau ta mā matua, ma lau tina matua. Ma hawa I tangata mātutua. Ia mai se. A wheo la so I fua lau ta mā ma lau tina. O ne ingalo nā mea. O le tangata lava I lo utal tonunga le nā. Ina ia awana I whaangaloina. Le hanga le leima le lofo tātou mātua ia I tātou I le tele o tausanga sa lantou wha whainele ai ma fō mai leo langa o le tangata wa tātou ai I le tele o whaamrianga. I le reiva I tau o lo soifua ma lo wola. Whatalo whātu I tu e whio kilope. Talo wha Australia, talo whātu fo I so se vaenga o New Zealand nei. Alola soifua manuia. Whatalo whātu I Hawaii. Whatalo whātu I le malo tele o Amerika. So se tafa o le lanulangi ia whapea fo I a tunu umamao Europa. O lo whaafonga mai ai Alaska, Canada, Japani, Osaina, o Initia, Afghanistan, tō tele o tātu tangata wā ngai mana nofo, ma ngā lulu e fo I ia no whanga. O whea la le tafa, o whea la mata whanua, ma le si o le whanua, whapea fo I le whangatia. O lo ta aseu ai Samoa no lana sa iringa malo. A watu le wha malo ma le whaftai, ia ma whatalo whatu fo I ia te oe, ma le wha moe, o loo manuia oe,
i le nei vaenga o le tautua ale siu fogo Samoa le radio Samoa sfulima i vatolu a moe o kilani sfulma 5 minuto leo te ai nei le tu la tasi e iei le mea taua o te fia taua tuna o uso mai le ngaruenga i le tai au nei le tau le sfulma le tasi e le ato se lua sfulma minuto le taunu mai le ale uto sisila tu nei wa te ale tu la tasi fato a matal tatu por kalame molo tau sila fia e le mawhai una e toe vave i lunga o se ala tele po o whea lava. A mata mai au kilani, le motorway mai au kilani e sau i au kilani i saute. Whapena fo i au kilani i saute anga i atu i North Shore. Ua poloka ato a wala e i lātou te le fia i le tūlanga o lo o iai nei i le lockdown o le COVID-19. Ma o lea fo i solo te e lo whaasanga tau i le malo, o le paremia, Minster, whapea fo le komiti o le COVID. Ona e whapea mai, ia e lea i se ai a le malo, lātou te tau fia, ma tau fiofi i pēr tangata, ia ma whaia pēr ia le vavao e pēr nei hei nei. Ia e whaila i tangata. Ia ai pangati o mātua i ma tātou i olo o tau tuli atu, ia o tātou teimi ngā lulue. Ia, le lau o matuai le fautuanga ma le whaaloalo ia te oe, ia ma le lapta inga foi. Awane e oso le motorway, tamikami a kua i nai au la sopo ia anga ia tuitua. Ono le ua whaalia nei, le whalau o wawa ai e mamuri mawina, o le matuai matautia. Ia awa o mi sanga mafusuanga me whai i lunga i o le mele. Ia le lava sa ono sa i matau mawhai mai. Ina ia tau nuu mai e whaatino le au ranga male ngā ruenga tautua i Samoa. Lo tātou mo tunu i le tātou lava ngana. Ia, malo la ia le on sai, ai o le whautuanga le nā ia te oe tusa mene mea ua one i kako e mata utia lava. Lunga o wala. Just a word of advice for all our non-Samoan speakers who usually tune in. And listen to the Savea and the Tanoa Ava program on Saturdays. All our major highways or major motorways from Auckland to south and from south to Auckland are all blocked because of those protests. You know, a lot of people that are anti-lockdown against the government and against the Prime Minister, also against the Minister of Health and the committee. The Parliamentary Committee, Select Committee for the SOE or the state of emergency in terms of the COVID lockdown. This is a protest that is blocking all these major highways. So please, find an alternative route so that you can go through there, because I tell you, I came this morning at 11 o'clock. Look, 2 hours later, here I am. But that's the sole reason. I mean, no excuses, but it really is frustrating. So please don't use the highways from Auckland to the south area, or from south to the west area, or the central north, going to the city, Auckland City. Use alternative routes so that you can bypass all that problems on the motorway. And please do drive safely too, because, it is very slippery out there, and that it is raining as well. So the weather is going to stay this way, as the weatherman says this afternoon. It's going to stay this way until tomorrow evening. So please be careful on the roads. Mafia was so in the town, la for ina, o ya sitasi elena faina. E masa sai, o la vai letaina. Puno masabali,
le ai se upu e whai mai. Leu so e sauia, o le vai nu lea e te tau ma whaina. Kapu mai e le paono, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Le uso e sauia, o le vainu lea e te tau mawhaina. Mapu mai e le paolo, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali e ina, pau se mea ua o mawaina. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Whaalango mai, i lo utau au e te mapua. Ia le nā, Savea ma le pese e whaalango mai e lo utau au e te mapu ia e pe a whaiwa e a kaungi ngefu lau tiano ngi kai o ngam kwangi ngefu wala tiano fo le tai au ni pe ono fo ya tu i le mo le fali i ai ono sai pe a le no tu ti nga i le leanga wa mio nei tangata ia e tatu te le tio fo i ai ono o le tu la fono o ai a te tau o tangata pe tai mana tu fo i not every right is an absolute right because why if that right infringes on somebody else's right, then it's not a right. Awa, fina ngale ye nei, awa ye le vai ngata tu talanoa i le mele nao le ya te tau. I le mata upu tā ua lava monga onga, o le whasoa i le so, le ata tala i fo le tātou leina. E moni lava la o ye le me tau le ya te tau. A whai o laua ya te tau na o soli ye le wha mara ya te tau le stangata. O lona winga. E le whikau i lala wa ia te tau. E tau na wa aila se wa enga o le o ngā tutonu tātou te wheilua i ai. Ina ia whaamaria ina la wa ia te tau. Whaamaria ina fo ile ia te tau listangata. Ai le whaamaria ina la wa ia te tau. Ai soli ai la ia te tau listangata. Toi ngā mea lana lena tūla i mai nei le solo te e la le whai nei lunga. E wha i o le ia te tau. Public sociology says that i eila ia te tau and civil liberties i lesi vaenga na o le tula fono. Ia, o lea la ua whailea ia te tau o tangata nei. Ai poloka atoa i mare ia te tau o isi tangata. Awa o le osoli e i mare tula fono. E le mawhai ona tolo lau ta vale lunga o le motorway. I le torus fulu, i le 5 kilomita, i le sao le tula. You will be arrested if you slow down on the motorway. So there's a certain, so from 80 to 100, o sao whaatulunga ina le nā silo na sao i lunga le awan. O lea la o ne i le ta i 5 kilomita le tula. E mua ele sa vali le tangata. Po loka a toa ia, whawhea nei lape ana whapea. O se meo se ambulance o lo o tili at, ia se ngase o se tangata, o oso whafosei. O whea la ia service nei, healthcare services nei, e tauna tau nuu le meo i. Ai sila i lunga la wala, e tutu le ia leo ma mata. Nau le nofo ama i le lato sain whamai. Please drive safely. Ai wale whaia la le ngāra wenga, ia e se itangata i malunga la wala. Ai o e whaisisi lato protest, i se isi mea. Po se lato solo te i se isi mea. Ia, o le whai mai le whinau ngāra la tau ia. The government does not have a mandate or perhaps passed a piece of legislation so that it is compulsory and mandated. Mea la lea ringa kupu ke le vevesi mara pisipisa o ingi mea. O le malama. Le malama le whalongo mo le au tau ai maa le malama le mera tu la fono. E te tau oi ona tātou malama le mea lea. Wa lewa na ofina watu, e ofo le talanuanga me le fionga i le minsta, ya sua. La alme o le mwhai lona whaatino e le malo, se tu la fono. A piece of legislation
under the SOE or the state of emergency and under the guidance for Ministry of Health to be given the mandate. Ini vatu le whatananga, whapena whoio na vatu aila lea o le whai unga. It is mandatory and it is compulsory for every living soul to be vaccinated. Ona o male o le pisa, taipe o le tula whono le whai nei a ele palota e te sala le lua se lau tāla. O le mea lare ngai ka mumu e kanka whai paroka. Ia mali wa so whoino fe e ringi kai au. Se awa kuai ngai vengi o ngai whautuanga ne o lai whanonga longo mai ai o tātou te tai ma. Awa tupea e le ngangana Peretania, alu watu e ma le ngangana Samoa. Ina i ofo i tala no whapea, sole ele o tuu au noa ina ma tuu mama, ele o tuu whawina o tou. I lau tou ngaruenga whai, o le sila i tula whono le malo. Ina i alang tasia o mai tangata uma. So that the law is for everybody, and it benefits everybody, but not just for those. And when a right infringes on somebody else's right, it's totally and nonsense, because it's not an absolute right. Ia le nala ia o le tā ua le nao mea ia, tātou te tala noa mwhasole tusa le lei ala ma mea lewa oso mai Samoa. Lewa tū lei mai e tū le epa. Tusa le mea lau whai tū le epa. Uana ia tū le ia le mata upu ina ia pāsia. Ioe, wa u tō sinsila lesi angeli lewa u ka alo kuai. Ua ia tū leia le mata upu ina ia pāsia. Ina ia wha malosia. Ia le whaia o mene o tonga wha pa upepe lua, ma ia wha taua ina. Ia ia tau a gay rights. Ia po tangata fo ia i tū rua. E la te mila tātou tala noai fo i. I le fuwhanga le atua, ma le tuspa ia le atua, o loo whai mai, Adam and Eve. Ai whai mai le tuspa ia, a le malo au whaatasi, ma tui le epa male i chapipi, i le tu ai ngā whainga le whaaporokiki ua mi milo whaapea. Ua tau mo whai eitu le epa la tātou tala noi le ano whale o le mea le nā, ina ia manino, ma mala malama le iei sa moi le so. O le whaavai o Samoa, o le tuspa ia Samoa ma le tua malona, whaavai papa, o tā alonga whaaporokiki, o le tali mai e le palemia, le fionga ia fia mea Naomi, pia ta awha, ma le sunga lauri al ma le atua, ma le tali mai, a le tamaloa ua le iloa, po le ahare mea le awhai. Ua onge ma whauwhaunga, onge manatu, na o le tau whaaleanga. Ma lea la wala na tūle i o mei o le mata upule nei, o le whaapa ua pepe a whine, tulo o whaafonga le tunu o maitanga, whaatasi iai, ma lana mata upule ua vidi mei ua tūle i mai ia le a fo i le United Nations e pa o le tamaitai, o le sui o malo o whaatasi, ina ia whaile mea lea, a wale upu moni lea o whaatu ia te o. Whaafonga le mai, e le ai lava masefe au e tasi, ale te maitai le nā o le sui o le malo o whaatasi. Na te sui ai, ma wha malo sia le malo Samoa. Na te sui se tū la whono, e whaatanga ai le mea le anga le i tono le tunu. Ioi, o le amana ia. Le ai, tātou te amana ia. E leo se tū la whono tustusia, wa tātou mana malama le le iai. Tusa o le mea lea le tamaitai lea ua aune i atula e patulei mai ma le 10% o tamaitai. Lea ua nginga i whanei le ea. So le ta whewhi, lea na apa ne i ai i atula e pamale i chapipi i se whasosoani mai al malo o whaatasi. Tau wala mai le tamaitai lea ina ia wha a tōle 10% o sui ono a o ai na saunoa. Oi na whaila na tala. La le maua le lei wha mai tulepa. Walava, yoi, e maua losu i tō lima. Maua losu i ko lima le koe, sis mea ka koe pole, sis sui wha popo ko kas. Ma nino la tō ia, lai pu e le leire mea pu ata. One day, o le mea tonga fiti na whai. Ina uwa atu ma toa i tō i lalo popo ama ko kolo le kemi o le whainga paloka le suiva o apelida. Ia le na, si kako wo e kare pese lea, fo i mai. O le asa ili sa avano le fionga lea loli i, angal mulmana, tai gal mulmana. This best song's going out to all the lovely ladies are in house tonight, especially to my lovely wife Sia.
from the Tanoa Ava band, all the way from Samoa. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard as 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a turn of a head. For me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 4,000 stars. Place your head on my beating heart. Thinking out loud that maybe we found love right where we are. With my hair's all but gone and my memories fade, and the grounds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old. It's evergreen. Ooh. And baby, your smile forever in my mind, a memory. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. While I'm just keep on making the same mistakes, hoping that you understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 4,000 stars. Place your head on my beating heart. Yeah. Thinking out loud that maybe we found love right where we are. Woo. Ta-da-da, 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 ta-da-da. So baby, now take me into your loving arms. Yeah. Kiss me under the light of 4,000 stars. Place your head on my beating heart. Yeah. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. Oh baby, we found love right where we are. Baby, Ia le nā leo whai pese ta maiti Samoa ma nā tō pese lea Thinking Out Loud Sheridan Mawai leo ka miki Samoa The Noel Band o te whanongo te isa teimi pe a wha pea o atu o whai pea le lockdown nei
lo fu mai ai ia le whawhiwhianga le whaili le nā. Noel Band mai Samoa i se taipo lumanai. Ai, e ua le mo statu so ta inga male fionga i lalo li, ngal mana tai ngal mana ono lo i ona tuangi a tu sai fo i male tulanga sai i le tuai mai ia male fo o le tātou whātal noanga le nā. Ia, ai, o lo o Ava noa ia le au ranga male tautua, mana tua fo i so se teimi te suru wha i ai o i le fionga i lalo li, ngal mana tai ngal mana, o le tali, o le ioi, o le yes, ia, wala au iei i le nātu telefoni mo lona ofisa lua fitu ono iwa, lua fitu ono iwa. Ia po o le olua tasi lua lima wha, ia whali mono. Toi whafonga i le numero le nā le ofisa e manele vidi le ofisa olua tasi lua fitu ono iwa. Lua fitu ono iwa. Ale o le nāfo i anga iane i le nātu le ai e sidi alo vili mua. Vili mua ona whai leo le tala. Tau te whilo ai. Le afo i le taimi i le tuatusi lua sifuma le walu Atkinson Avenue i le pitanuu o Otahu. Ia le na. Ia ai o le mesiri. O le uto e hanga i mai fōi o le au ranga mara tautua. Le lisi fōi e tātou whare tawa le Henderson Cars le fionga muri anga tele shusing. O le saili leo se ava noa. E mwhai o le tātou tala noa tu fōi i lea fōi te malii. Ia, a wale tūlanga o lo iai le lātou tautua ma le au nanga a le Henderson Cars. Ta alofa Samoa, ua o tātou fia sa o loto mai sama vavao o le koviti. O le tā ua leo o mai e whailo tupui le aso forai le aso tonai, po le aso sa nei, se fululua i le se fulufao Novema, i le tuinga whaabitoa le Pasifika, le Megavax Pacific e whaia le malai ta alo le Mount Smart Stadium i Onehanga. O le aiai whaafiafianga ese le Pasifika, o tangata pepese taua whaapea tamata alo le Warriors, ma le moana Pasifika. O le awha manuia ina lo ainga i pepa whaatau po food vouchers, ma le telo isi whainga me alofa. Hui mai i le o Rope Road i Onehanga, pe atau nuu i Mount Smart. Po le wala au mai mo se taawale au mai ei o e malo ainga mai so se vaenga au kilani. Au ene e misia lo wawanoa e whai e lo tui pui o le koviti, ma e ho o mai ei le malai ta alo i Mount Smart. Radio Samoa, tasili mai batolu. Radio Samoa. Tasili mai tu. Amo.
Fianga sui filoi o le nei fo I tai au le stona I Savea mo le Tanoa Ava o le ua ava mua le tua le nei tai au ta mafa fo I se ava le whaafonga tāpua I le atunuu mai o na au se o nei ua tupu o tamali I ma whale upolu ia o le tulati ma le tulatoa ia tau mafa se ava le nei tai au o le ava leo o mua I le atua ona o lona anga le lei ia ma lona alofa mai fo I ua tātou toi whailoa I ai I le tātou porakalame masani o na tuli le atunu. E kere I o kangaka e fie whalongolongo, ma kuri ai. Ia malesi foi au tau ai maa, awa fo I le te tusa maa fau ma malama, la tau te loa I a mei e tala noa tuai. Ma e musu foi, e whalongolongo I se mea e sao, e a whaina I a sesi tangata foi lea. Ai le ai, tātou te leo tala noa le melena, o mea e wha manino ma wha malama. Ina, na o oe a lai, ia lau wha masinonga. Ai le o se mea te wha sanga tau mai e ia tea. Ia wangara o kang kuaki kinga oe malunga re kako porokalame. Ia ngai aruale e saa mai kua. E toi alu foi, toi whai mai sisi au Facebook, ma sisi au mea. A lau o manga o kapea kua oe lunga I. Ia wa le na, wātu whaafanga mai le tunu, o le ute wawa ia tolo o whaalongolongo mai ia penesa si upolu. Penesa si upolu lo alalam papa au Seattle, Tacoma, Washington. Alo mna o mia le vai o leo la anga I ane I le vai le tānu mera le Seattle, Washington, nau I le tātou whale o loa. O le tasi lua lima, tolu lua ono, fitu o lima lua. O le afionga, wau tō vai le mamau le mea o ia le vai o leo la maa. Ma whaata winai, ma tufa inai I le whale o loa I le mamau. Seattle, Tacoma, Washington, the United States. Penesa, le numero le nare fionga e tavui. Le ota, tasi lua lima, tolu lua ono, fitu o lima lua. Le na, whatalo whatu muritalo, malolo soifua maruia, funga polonga salima, ia, whapea fōi ia le lo le tātou mawhtanga lo. Teresa Ene, talo whalava, ia, whapea fōi ia le tamaitai ia te pola. Whamake pola sa kakau angele aingi ia kakau. Fōi ia ngaka la kou ia.
Ia e pangale mana tua mai. Whaalongo le mai lava. E lea, e mise lea, le vale le leo i o Pat. Ia me ta will recognize relationships in terms of law. I lalo le tula fono. O mea la nei. O le fo mai malana patient. O le fo mai malana tangata mai le vai le fo mai. O le tamalo le urungali I ma le la fo I a ia tau. O le lo ia malana client. Tasi o meo maftanga alo ia o umana tā mau I lalo o le whaavai o le tula fono. E pui pui ai a tau. O le mafu anga la lea e lai, o le ua mai lo la lea ia tau wha le soifua malolo ina lea. Tusa pe loe le fo mai. Mai loe le mai o le tui ma le tautonga lea e o lai o ia. Ma le fuala au lea a inu e mau ilo na malosi ma toi fo I la tofale. Whai atu ale mai e le fia inu. E le inua. The doctor has no choice because that is the special relationship that he shares and it's acknowledged by the law. It's between him and his patient. Kusala pula ka kongo ki faku ya osim ya o Patrick ai ka oko ki oki ai ka oko fo ya James si kengi le ya ele ase me fa ya fakwa ya vai ka kiele na ka kiele a fo ile le ka konga ai ai ru ro e fakar karima ma fai e so ka ingo fo le ma le fa ma liu ma mai lo fa ngau ku ki fa ma vai ma fai lo kusila wili ma lo o vera reali o tu nga ya ta taulana lea wa lai una fuli lota ngata ma fa nga ne ma fu anga lea wa lai no leo e fai o la tui wa fai tai foi lai le malo na fa tino mai e sina vai ngo le tula fono si ka mai me le tula fono e pasia ele para mene e ma fai ai ona fosi tangata e o fai o la tui tu sa o soli ai la ele malo le tula fono ina o in French po le winga le bela o tau mi ai ia le ai ata tau ale tangata soifua ia le la o tatu lo nei la o la tola nei o fa nga ina le ia tau nai mumusu e fa o tui e fa le tui o leo o mafua mai o pe pesil fa mai ma fa o pe o na si I ma wa lunga le fa numera o la tau e mo le il covid ua lai o na fa umi ai pe ia le vavao ma le tapu ina le fa soita e fa soita ina ita ngata husi stai le tula fono ma o fai o la tutui yo ia tau solo mua isi fai fe au tu lo fa fonga le tono tu lo lava o to tamsale o le ainga sale vimba nga le nga le tua ai isi fai au te le fa ngo tua o to e kalesi mo to le ala yo no to mo musu o mai lungo por kalame e au mai ia tau pula ma fu anga tono o le usi le na fa ali mea la tu ngona fai mai langa o le tui o le na o tui e tonu ia le meo le tama I sela fai le ta o le ono o le fa I longa le manu fe ai o la tui e lola ia tatou o satani na o le aurufia I tonu o ala toto le tangata tuai wa ahi le me o iei ma faufongo kangaka o iai ma faufongo kangaka ia le na o le fai ingi kui a kako vevesi I whapeni nimia vevesi me Samoa la tau ia I le tau mawhai o tula epa e whaatanga ina ia na whaapa upepe ma whaatanga e tula epa ona ia whai ia meo mea whaafine le whaapai polista ma ilista ma liste ne awa o le tūle na le o tau sisila tuna ia wa apo mai le tau ina le malo o whaatasi ina ia talia ina le mea lea apo mai ina ia talia ina lea mea le whaaso toma ma le whaakumora ka fefe umana apa mai apa I le malo o whaatasi ina ia whaatoras 40% lea wa ngingai fonei mea alu alua ma mea matautia o ia lava da saunua ia le mele ele te tei uma ona tau fiela lo tala noa pea langa a wha pea ona tala noa pea tula epa I mea pepelo ma mea pi o ia ona malau le pepelo istangata ma le soli tula fono ma ngā oi ma le pepelo ma e whaia fo I ele atua lisi a wale mi milo atuai ona toi fo I uma atua leo mea ia te ia
e tawala atu I mea olo o tala noa ina istangata. Ma tā ngofi istangata ma tua vase, ma pena, ma mai oa lelei, o nai loa ile, o le matua I pepelo a mea tala noa ilto ina, a o le meole, polokiki elea, ma le mata ngā, ma le masias. Ia ala tātou o tala noa, ile sunga atu avi I pēr mai, ala pesele nei, ma o le fafonga fo le nā o le fionga le li, pule o le tātou whalata wale, le Henderson Cars, e pei ona iai, le fionga murianga tele shooting. Ole out le vole fakasa le we require I dei marukau fa malofa tai le na musika le amele la ngona fo le a filemu filemu pe ka ko kalangoa I me mata upu fefeu fo le maleonga onga e o so le fe e o tanga malona fali ya mai le nganga le pese la le o le o vala watu o le wa ya tu vi mai sana fautuanga fo le I le teimele nei o le mautonu o tangata. Ale oi ua na whaawau o na tatala ia ma whaawau lo ma le tautua ale tātou whalata. Vale le Henderson Cars. Talo wha marau se fōmanuia tu e vi. Ia, apitaitele lava ia e lagi ma foi
E la utunga Savea. Ia fa pena fo fa talo fa tu malo si ota tu no lo ma ua mai le ta po kala me ne va ngole aso aspect le lava ma lo foi tau tu atu no te pe e ui lava nga pe fa le tonu ma le tau e a le lava ma fai on ka ko inga ka ko ngi ka fa pe ngi yo ia o le pau lava o le swing o le tau o ma tu ia le tau malulu ia ona so mai la ia le tau totongo ma le tau ta tupu fo le la ia on nala o tu so na o full operated lava ia le operation ta tau ya ole tu langa na le we nei ole la mai fa wa ia finga ma lo fo tanto fa ta pale nei o terminei mo malo le tonu lo fa pena na ma wa ma ta por kala me o te mitonu ale nei e taulona fio mai e fatanoa ia la fio mai modern tele ma tole fu so de wala de fu wala la tele kisi masi o le alawa o fu le to ina no o fu ma mo e fu le fa le ma mo ia ma sa uni e tu fa me alo for kisi masi ia o te mitonu ale nei tauna fio mai ai e tala noia moliana ia ma fesiri ai me lo fa pena no le mautinoa a le usa unia tuale la fiona mo de tele e familia ina ma malu le tunu Savea ia pe o le tulanga na le ia nei ia le ta tala noa a le fo e fa mo tu ia ta pena no o sa fo o isi fo o ta tu tanga tele e pa mo le tibu ale e alu la ba ia le ia ta vale ta tolo to anei me pe o tasi na ba inga lo ye nei o ke ole o to se finisi fa mai so io ki nga no fe ko ole le i mo tonu mai le fa mai ya ta ki e fa mai ya pole mo fi ki ska do fo io fa ku le e ma le fo le na ma le so ma di le o fa mai ya le ta to ai ma ne le va le o mai fo yo ya ole o ti se ve fo i te wa o fa fo se ia ele yo ai mo ngal malo le tunu i me lo fa pena ona mo miti ele te lo te o tato lo toale tala o le wa fo mo malo le tunu pe a fio mai a wol po le fo je si me ai o isi me le tu fesiri mai sa vele malo le tunu i mo me o fa na me lo fa me pena ia pialo ne pe o la tala no atu le o fu to ina lo no ofu na fu ma mo ia e tu fai me alo fa mo malo le no pe fio mai ai me se le bola ta mai o to ko nga ya so ia au dia le kisi mas ia o kaino le finga me alo o al po le tele me malo ta tu no inisi me to le fio mai ta no sa ula va ia mo de tele ia o le wa o sa uni mo le ane tu fa tu me alo fa mo malo le tu no ia ele fina tu fa tu pa pe no fai io to monta malawa ai le anga mai ia sa ole Santa Claus le wa ofu Santa Claus o toida ia o foi ko inga io ngala inga ia a wale to o te liton wale ne ola io mai ia o tato lo to asa pe ai le faia le lockdown sa tau ngau foi le o le o tau le ofi le loto ai taru ta ba le ngate ta ba le fo ia o ta ma le o fo mai je fo le pe mo ye ma ma le tunu ia le bo tu mo to tono ta to loto a va pena foi ma o family event po le ye ta to ia le te mi la pala ne vale la mana o mi ta vale na e fa ta foi na ta mi ki mas ia ma te no malo longa ia o le timi nei o ke lea mea no whane o te pena e muriana. E renga kai mo se le ni me wha pena. Ia em whai whainga whitu na i tau o tā bale, pe a whio mai. Ia pe o le tau longo lea male. Ia ai pe a fo le tātala ma sani na whautu e nel malu le tumo. Ia a tau lava male ata mai. Ia male poto, ia. Pe siri fo tā wha a pe leo manino. Ia a tātou no whanga. O lo wha pena na wha tino le au ngang nei. O le tasi o wha o Kevin te strike mo tā telefoni na le o se lau fitas. Ia, e te telefoni mai ai, e te talanoa sa o la wala fionga mo le a tele. Peo no whai atu, le o tapena to ina ia na whainga mea lofa mo ki simasi. Ia, fia mai tala mai au.
Fai lau whiwhiringa tele ta wale tono tato lotoa. E fai whiwhiringa tato. Ia, a pe ole mātou talatu lea. Savea, ma e whaafonga anga malu le tuno o lo whaafonga mai. Ia. Le tala foile la tala le tusi se vanga na o pa ia fato atel tonu tamo tonu. Ia au le whautuanga mal tu alang. A fio mai e pa I to ina lea. Muliana tele. Ia. Ona whapenare, ona whaasoa tu le ato pona to ina. Ia, mo le sosia o iai. Ia. Pa mali e nai, oe mo tapena tu le krisi masima. Tau sama fo. Ia, a pe ole mātou tala no atu le nei vai ngā le aso. Ia, e whafte tele la Savea mo le mātou apanoa. Alo, whafte tele. Tātou whelo I pēr. Ia maua fo ia le soifua la lei. Ia, ma le toe fo I atu I a inga le fiafia nā nei. Pe bala I fo si startal noanga muli. Ia, e sa o le ua vai atu. Alanga wingo ka ua fo ia kaua lunga I le so. Kaua lunga I le so. Ia manuia tele. Ia, le ngā ruenga lo whawhenga I tāwhelo I pēwha soifua ia wole teip nei. Ia, whāpetai Savea soifua ia. Soifua ia le nā. O le whionga atua vii, a vea fwoi ma whonga tau mori o le I pule o le tātou whalata. Le Henderson Cars, le whionga a murianga tele Shu Sing. I le nātou tuatu si tasi o wha Cavendish Drive I Marukau. Ia ma le nātou telefoni le se togi over se lau fitu tasi. Ia, le nā. E se ale maari e fwoi o mea le tula I mai. A se tue whatalofa tua I le tue whine ia penesa. Si upolu. O le numera lea. E te mawai ia lau whanguvai I Tacoma, Seattle, Washington. O le telefoni le whionga ia le ota tavu I Peter Strickland. O ia le nāmaluna au ainga ua whaamapopoina le vai I le stete le nā. Ia, le stete lava la tau ia walanga tau tele o tau a Samoa la lalamba papa au I Tacoma, Seattle, Washington. Ma o le telefoni la lea a le whionga ia le ota Peter Strickland tasi lua lima. Tolu lua ono, fitu o lima lua. Toi whaafonga mai a Penesa, o le tasi lua lima, tolu lua ono, fitu o lima lua. Ia le nā, tautua mo oile se ufongo Samoa ina ua. Tolu minuto le wote ele tasi, u koe vavai a kwapo inga ia kako whaasisi langa lea tāue, tau na ngā iei ia tātou. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Talofa Samoa, ua o tātou fia sa o loto mai sama vavao o le koviti. O le tā ua leo o mai e whailo tupui le aso forai le aso tonai, po le aso sa nei, se fululua ili se fulufao November, I le tuinga whaabitoa le Pasifika, le Megavax Pacific e whaia le malai taalo le Mount Smart Stadium I Onehanga. O le aiai whaafiafianga ese le Pasifika, o tangata pepese taua whaapea tamata alo le Warriors, ma le moana Pasifika. O le a whaamaruia ina lo ainga I pepa whaatau po food vouchers, ma le telo isi whainga mea alofa, hui mai I le o Rope Road I Onehanga, pe atau nui Mount Smart. Po le vala au mai mo se taavale au mai ei o e malo ainga mai so se vaenga au kilani. Au ne e misia lo wavanoa e whai e lo tui pui o le koviti, ma e o mai ei le malai taalo I Mount Smart. Stasi na vaenga taua o lo o whatino le aso le nei ma le aso fo I tai hao. O le tuinga te le lavalera the Pacific Max vaccination level of whatino nei e le nofanga le masani o le ta alo le Warriors, Mount Smart Stadium, the home of the NRL, Auckland, New Zealand Warriors, na tonu alai o lo whanga solo I nei I le tuinga tele le nā. Mai o te valauria oe. Ma o tau anau fo I a te oi le tūlanga fo I lea o le tua lalo. Tātou o I whai o tātou tui. O leo o tō whaafonga tu nei. Ma tau tia me leo o
toi titi lava tātou au sia. Le iwa sfuru mon tupu pasene. Ona tātou sao loto loa lea pe ona sao no atu i alftelenga seu manu. E le sisi fia to i lalo le si amale nei. Ia masai se tia i tātou te meo kirismasi ma le tau sang fau. A nga i atu malau ainga. E iei whamrianga. Wha se lau le food voucher maua. Iei fui ma le 5 se lau. Oi 5 sfuta la petrol voucher. Mo ta vale umalava. Ma le anona i o isi whamrianga. Wha ngā. Ia le gate mai oi o Roka Road. Le wai tonu o le Mount Smart. Nau mia se awala wala au le tātou telefoni. O walu se lau MVP tasi lua lua. Nau ofa tua male wala au. Ia pēr whiua au kai ke arui o. La la kuru ka vale mai oi. Ka ku se tui wha lei oi. O walu se lau. 5 MVP 122. Tui wha whono au. Whafongal mai 0800 MVP 122. Ia le nā. Ta ua le nā o le mesili o maua ia. Lea vandoa tātou te oa i o. O i nā. Le aso a tōle nei. Whapena fwoi ma le aso a tae au. Whamule mole tātou wō. O oe leo wa whalangolango atu nei iai. Funga polonga sa 5 talofa mulitalo, ma lolo sa ifomanuia, ngalu mot, penesa si upolu, mo whamliino na wa watule. Su nepa sangote, talofa lava ma lolo sa ifomanuia, mai o lae whaile as whanau siana grandson, Cullen Rima, sangote i whalani, talo whae. Bonjour, ya, komondalevo, whamlianga tele lava mo le naha su whanau, a tuango le valu tau sanga o si lii, i le aso tae au i manuia la valo fatu lau nena o su nepa sangote. Patalo fatu Amelia, o lau whaile kusilo Amelia whamoana. O i la tau ane i a ma, o i fo i a, resi au vaenga lea. I a masatama fo i o Charles Nutty, ma losa i fo manuia, George Kinseli, o sunga number 685, ka whiwhi. Ia o fia tau vau, ma lo lava, ma lolo sa i fo manuia, o tua tuangalu, mai Melbourne i Australia, ia ma utou umalavalo ma futa mai si utou while fo i ia Sharon Manea whai ngā, mai Highlands i California, o Seitula Robertson, ma lo sa i fo manuia from Melbourne as well, ia whapea fo i neti South Charles, ma lo li sa i fo manuia, Taile ma futa mai ma auto umalava to sape o tele tau to lau inatu to swafa o le dau to silfia ma u fata lo fatu alo ia te o mi ko fa pengi mo ulima kam lo ulima tua ia le na to nu lavala ia I loai o lo amana ia oi. So please write a comment, leave me a comment to read. I love reading your comments and also share our program. All I want you to do is like the program, love it, and share our program to all your friends and the rest of the world, who wants to know what's happening with us, our Samoan people here in Auckland, New Zealand, as well as in Australia, in the Pacific, and in Samoa itself. Tonu tātou lava tunu. E o mai le taimile nei ele I toi mauale lo matua fo le fitsul tasi tau sanga le matua lena leilo mai lona ainga. I le aso lua o le vai aso le nei, si lo matua o le saina. E loa la pe a whaite no fo se I tu malo, lata I fo le pitunu ure pengai vai ei. Wai masangi ngalanga lo makua fo le whaianga meo tai chi, o le Luana exercise fo le wha o le mai lunga le fo o le lipoti fo le ale o leo ma tangata masani ia esa tauna fai lu molo na fali vo le pui elon se fo ala ngala lo batua sa we fai lu mo le awala le me po la vele lo batua se ta vale masau le I vava ai atu pe o fa pesta ngata fo le ai o fori atu lo matua I sana fori fo le fa kalaki fa saina. Ia, ai pe o le mela le nā. Wa whai si tō tele o tātou, ta mamtina mātutua lei loa mai o lātou ainga. A lara whole nā leo na matu I o le whautuanga whoi ma le lapta inga ia tātou o tātou nei vai o tātou mātua. No whawhale ma o tau le au tau whale mau o ainga te tasi ngā se senga ma tāpenanga whoi I aso umalawa.
i le vai fo na yo tato man ona i tu whawina le te māma le tinai e so wali fafu a i seisi o tamaiti ma le whanau e sa wali whatasi mai loa leia te ula vese to ina football salon matua se ta vale kolosi le wala patalo fatu lili le breeze bonjour to you alo fatu foi mo oe mano tu ainga i New Caledonia lo fatasi mai ia lili le breeze ia aiwa ai se tabalo a falangi o ngofo malili ia fatalo fatu tatou por kalame lili ia oe male ainga sful minuto o tele tu na lua na le 5 minuto le avatu ia e mafai ona tatala atu le tunu e fai le lo fa anga mal fa mianga la fa na ai se le anga ele imolo ava no male asunga fuos si tau mai le asona na fi ile por kalame le malu o le tau me fang al sunga le dia o ya to vai meni male to mata ia Janine ia le lawa mo le koilo la male ava no le ia oi tolu fitu tasi lima Eva tolu. All right, like I said, I'm going to give you 5 minutes to call in because you didn't have a chance to voice and make a dedication for somebody's birthday, a shout out for somebody's special day from Monday till yesterday. So I'm giving you 4 minutes now, 377-1593 to do your Samoa Alofa dedications for somebody's birthday. Yes, so, there's always. Na le puri ala pa ia moriboli atu ia lo faanga ma faanga o aso fa nau mo auto uma mai e ba tu se io e elaiti o le o tala le tatu le na fatalo fatu le sunga tino malo se fo mria ia mo mela ka ko mo ko ia kui então o que vai ir só no muro le o fa mianga o sfa na mele fa ia tuai talo fa balo so fo bria ia malo so fo Savea allo lava ia fa mole o le sofana o sia o amale fia fa manuia atu ia o fa anga ma fa manuia mole aso fa na o tama ile o Adriel Fortai Camp Kelso o I Manuel ia Manuia lava le atua ile atua ngau tonu tausang o lo kwen total tamaita ile Savea ia te oele sile mu le manuia o le ali ia manuia lo wa sofana o malo ola tu wai fa manuia le atua mto va popo ni si tausanga stele o lo ola ia fa ftai lava Savea manuia le aso ia fa ftai tina talo fa malo so fo bria Malo se fu Savea. Ia, tala fa lava sa no ia. Famol mole o las fanga o se o kama si famangi aku. Tau do mai? Ia. El famangi anga las fana o le te mai taile ia soli sai fu palima. Na toa le so valu o le so fualo na se fulu tsanga. Ia mate te famani ia silo aso fana soli ia. So anga le aonga, so anga fai tautu pa ia, so anga ta talo le so fua I mani pote te oi. Ia olo fa anga mfamani anga mai a saifu pa lema, lo tama, waso iwa, ai mai se lo nena, ia fa piau a inga o malawa. Faftai lava Savea manuel sa iau. Ia faftai tina. Fa bianga was fa rau talo fa. Walu la
tangata lea. Ia, lele o la tātou wōloa e tā le pese lea. Ia, e whaamatuia atuai i atu tō malava o lo whaamatuina o tō waso soifua i le so. Mai ie mātutua si ia o i se pepe fau whaato a whanau i la so na nafi. Kaku wō, kaku kari ie i le pese lea. A le sunga ia le pai jo whailua. Ia o kolopa masusana i le la kaunga apa. Happy birthday to all of you celebrating your wonderful days today or from yesterday or within this week. If you didn't have the chance to voice and make your dedications in alofa anga and shout outs from Monday till yesterday, yeah, here it is. And happy birthday. Many more plenty beautiful days like this to come. Samoa se fai se tala o te fefe foi mai lo atu no bele awa ete o ti inu o ese se ita o atu ya susana o la palapa ole afa ai o le tama Matufa apau tuanga ya ole tai malama ole avea le tofiete su etene ai ma e fai ele fai ta ama e tangilo upa fofa na mona osia ufana daddy ea se bilia tu mami peto esau o ete fefe for imailo watu no bele awa ete oti inu ese se ita watu ya susana o la palapa ole afa ai ole tama Anga ifono tatalo lea la lea wa owinu wai ile o ona ola wanga sala wa mapana le mafutanga masia ufana susana e mana tua pe oi tatalo ipo umalava ole popone susana fo imailo aina Paloma io te tausiaina e te leto e ano malana no folele tau le koko malesi wapala ole popone Susana fo imailo aina Paloma io te tausiaina Ete leto e amo malana no folele tau le koko malesi wapala o ete fefe foi mailo watu nubele awa ete oti inu ese se ita watu ya susana Palapa, ole afa ai ole tama no folele tau le koko malesi wapala
In this update, we have 175 new community cases today of COVID-19, 159 in Auckland, 8 in the Waikato, 2 in Northland, Taranaki has 5, Taupo has 1 and William Toretti has more. The 5 cases in Taranaki today are part of the Stratford household of 6, first announced by the ministry yesterday. The Taupo case included in today's update was already confirmed earlier this morning. The person's 4 household contacts are being tested today and there are investigations to find the source. Northland's 2 cases both have clear links to existing cases and 7 of Waikato's cases today are also linked to known cases. There are 93 people in hospital, all in Auckland, 9 of them in ICU or high dependency. So little surprise in the case in Taupo. The person was tested on Thursday after being symptomatic earlier in the week. Officials are investigating locations of interest, with other household contacts also being tested. Otago University epidemiologist Professor Michael Baker says it was bound to happen because of rising case numbers. Now we're obviously on borrowed time outside Auckland, so don't procrastinate any longer, because you do not want to meet this virus if you're not vaccinated. An anti-lockdown group has swamped the Auckland motorway network. About 200 cars and motorbikes are blocking roads and causing delays on multiple state highways. Herald reporter Cherie Kinnear is following protesters near Market Road and says they have a number of demands. They're asking for the whole country to move immediately to alert level 1 to scrap vaccine mandates and the traffic light system. There are protesters in Wellington causing significant delays near the Basin Reserve, and about 300 are gathered in the inner streets of Christchurch. Graham Edge, a drummer and co-founder of the Moody Blues, has died at age 80. The band's frontman Justin Hayward confirmed the death on Thursday on the group's website. The cause of death has not been disclosed. That's news. In sport, Southland rugby coach Dale McLeod is more than happy to embrace a tag they've worn for a number of years now, the underdog. The Stags take on Taranaki in today's NPC Championship semi-final, their first finals match of any sort in 7 years. McLeod says it's been a season riddled with uncertainty, but they've grown stronger by the week. Later, Hawke's Bay entertain Tasman at 4:35, Waikato host Canterbury at 7:05 in the 2 premiership semi-finals. Stephen Alker is well in contention at the midway point of the latest PGA Champions Tour event in Arizona, following a 6-under par 65 in the second round. The Kiwi golfer is in second, 2 shots off the pace set by American Kirk Triplett. Anton De Pasquale has topped the timesheets in the first Supercars practice session at this weekend's round in Sydney. That's sport. I'm Bruce Russell. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima ivokuru amu. Ilongo sakana wekavu. Ewasatake maya tumuri salsalu. Ilongo sakana wekavu. Ewasatake maya tumuri salsalu. Ewasatake maya tumuri salsalu. Ilongo sakana wekavu. Ewasatake maya tumuri salsalu. Ilongo sakana wekavu. Pomalolo samay vanu sakaitan nikilo wala masas tas 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 masas tas tas tas. Pomalolo samay vanu sakaitan nikilo wala masas tas 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 masas tas tas tas. Seven kali misro. Telling our time, I talk to all of these sides, where my sofa, malumana. So yeah, tell fala. So yeah, tell fala. Ha ha ha, telling our time, I talk to all of these sides, where my sofa, malumana. So yeah, tell fala. So yeah, tell fala. Siva siva wanga oi lo fa pepe uloi loi sumalie pese boy sumalie
sul valeto sole fua e ua paule sami wasu sule pela we means go for a walk means too much talk means I love you take it easy fight le fight le ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu ilongo saka na we kabu e wasa take mai chukuri salu salu Alova Samoa wa ule nei o kaspitialo a wale sui ale ngila wa ule kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a la ulupe ualele lele va maoa italo fela upele ola upele ualeilo
o teine o uanga solo mai o mata tilo tilo e te le o sawai o tangai o teine o uanga solo mai o mata tilo tilo e te le o sawai fua rosa, le fua veroveta, le fua ua ui moto, a ele matala. La fua rosa, le fua veroveta, le fua ua ui moto, a ele matala. Oi, 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 i le nei bala, leo ti fa pusei, la lola die. Oi, 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 i le nei bala, leo ti fa pusei, la lola die. Talofa Samoa, ua o tātou fia sa o loto mai sama vavao le koviti. O le tā ua leo leo o mai e whailo tupui pui le aso forai le aso tōnai, po le aso sa nei, se fululua i le se fulufao November, i le tuinga whaapitoa le Pasifika, le Megavax Pacific e whaia le malai taalo le Mount Smart Stadium i Onehanga. O le aiai whaafiafianga i se ese le Pasifika, o tangata pepese tauta ua whaapea tamata alo le Warriors, ma le moana Pasifika. O le awha manuia ina lo ainga i pepa whaatau po o food vouchers, ma le telo isi whainga me alofa. Hui mai i le o Rope Road i Onehanga, pe atau nuu i Mount Smart. Po le vala au mai mo se taawale au mai ei o e malo ainga mai so se vaenga au kilani. Au ne e misiala wawanoa e whai e lo tuipui pui o le koviti, ma e o mai ei le malai taalo i Mount Smart. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le nao, le tulanga le nao lo iai, na i whaafianga fo i sui whiwhiloi, o le nei o uri o le astona i na watoe luas full minute o na tale o le tūlai tolu. O le fangu lava ma le lapata i a te oe, o ne ingalo le tātou tuinga tele le nao lo whaia nei i le Mount Smart Stadium i le so, e wala au atuai i le pa ia maulunga o le tātou tunu, o na sai. Whaamalosi o e whaile tātou tui i na ia awane i o tātou lockdown, ma sei tia i tātou i le teimi. O le kirisi masi, ma aso fia, si o tu lava le tausanga fau. O masalo, ai o le mafuanga le na o le tele o solo te te lo alu nei. Ona o i latou o lo o susta i e whaatino le tui. Ia a e to te le rafo i le o madana o e whaile nā tui. Ia mau susta i fo i le malo i le tūlanga o le pui o le saonga le mū. O lo se fua maloloina. Ma i tātou uma, tātou te le mana o mia ia to ai ngā whainga le teimi le nei. Ne ai, o ana nawhi foi, o lea te wawai atu se lau mon tupu, se lau walu se fulu mon tupu foi lea so nawhi, ia lea fau o mai lea so, o lo o tele lava ia i la tau mala o wha tupu la ia pea le māwalunga, o whainu mera i la tau o lo maua, i ngase. Ma iei foi la tau o mali liu. Ia, e i le toi ina ma i North Shore, ma i Nai Glen Eden,
ia mastasi fo i oli televou. O leo te wawai atu, o sawi lau tex, le fo ua maliu, o na o le tūlanga lava o le koviti, le alala lea, e watu o i pēa le tu o lalo, alo whangia, tātou o i whaile tātou tui, o le nā o i whaile tui inga tele le nā i Mount Smart Stadium, also mai o le pito le ile gate o Roka Road, o Ruka Road, ia, mana ia, tātou o, lo iei nei whaamrianga, e whaile se ia mawele whase lau tā la, food voucher, ta fai fo maisi se ia mawele tai limas full tā la, pe umai le fingi se i o kamanga, pe ia o kamanga e momorisa o tu lava ilo lima, so se ta vale, watu i tutonu le lotoa, ia, watu le limas full tā la o le voucher, utuai le pensini, ale tau ainga mole vai aso a toa. Tātou o tale peselea, fo i mai, sa ili se ava noa tātou tala noa tuai, i le afionga, ia po le sunga fo i se tasi o le ave mafonga fitalai o le li pule ma le aufenga aluenga, a le car for you, ia, wa fo i ia, le tulangolo, i le nātou tautua i le so. Wa moto atu le la, wa sale po misa, olo o mafatia, o umafafanga. Every time I think about the first time, Samoa Ava, oh Forina, Elefa Amaloina. Watua oe, ai umalana, ia tunu ese, mose manuia. About the first time, Elena Lomoe, Ilofa Amoe, it's a nipe a omoe. Fianga mai le of a television recording band in the waters film le 5 minute on tale o le tu lai tonu le o fatasi mai le so ya money ya o le fonga fo le da o le pule ya Ricky the man ya mo le fonga venga le car for you fatalo fatu money malon se fo ria ya fa malulu tu fo ngo e le pule ka o le kalo le kau ya Patalo fatu menangang fadalo lo la ustiong Savea ya mesti fo isu tatu watunu ya tapua mai fo moto malao pio na sauno de wo fai city mungo de aso ya ai ma lo la verso fo man via merta wata ne ya so patalo fatu menangang fadalo Savea lo ustiong balol nga lu ne yas lo fo na to fatu ta fo isi tabi ba le to lu fo yo wanga ya to level ma fo fa yo nga lu ba mana ya tatu ta pa usidi e fa ni ai le tāua fo yo ole timu mo me ola ma lau whanua ma le ele si taimi ya o tātou ele longa le taimi a kimu wa vevela ya kako ke fe mo wa i le ngona fo le ya le mea talia ya ya yo e sa le lau talenga lau sau noanga ya ai fa stai le tu le tatou au biani nei vai ngore aso ya a loanga le pele tatou tapa au sidi lo so fu ma so ma to vola vai a o sir fia fo le tatou au nanga ma sani lava o nei le tolu se lau Great South Road man rewa ma le car for you sa ili ai sa ta vale ya mana tua fo ta vea le la bola sa mele Christmas ya fa yo le sa nga isolo fo ele fa yo so so ani ni si fo yo pale ta vale ia out the car for you lava ia e mawhai ona so ani atu mo oe
po le alava le tūlanga o lo iai le lo suafa e le leo na filonga mai ina whairo na mātou so tai atu ia tātou tūnai foi le finance po le ale tūlanga e tau ona mawai sau ta vale ia o le tātou loto a foi le wai iai foi ma le avanoa e a fio mai tātou atunu i nei ia sila i le tātou loto a le tumu i tā vale fou ia sa uma e mai ia so se tu ainga lava ta vale o lo e tau sai maua uma i nei le tātou loto a ai mana tua le tātou atunu e matala le tātou whare tā vale mai la songfua i le astonai ia peti munga po le alava le tau e iai e matala lava le au nanga car for you mai la songfua le astonai le iwa le tae au ia te poni foi le le tu la e ono i le afiafi pangana i le asai le tu la sifolu le tae au te poni foi le tu la whae le afiafi ia ai momori tele atu whaftai tele le tātou atunu le langlango i na pia le nei lava whare tā vale fai mau whare tā vale whātuatua o tātou ina whai lau tā vale mo oe ma le ainga. Ia ai whaftai tele Savea, whaftai ma le avanoa fo le nei aso, manu tele ina fo ia, te au o tō nei aso ia e soifua ia. Ma lau whaftai tele lava whaasoifua ia o mora teimi nei. Ia le na, e pū wale talinroanga ma le sunga e amani, ai alu sā o asu taponat a. Ale mea tā ua o le au nanga ma le tautua. Wala au telefoni e le se tongi o walu se lau lua fitu whaiva o na walu. O walu se lau lua fitu whaiva o na walu alo na wha o ngā fo i le lato Facebook page o le Car for You. E nga iai. O na whai e la ia leo le whiutunga inga. Ia po lalo teimi e te malanga atu wai fo e whai ia se tau talanoanga. Ia ma whitu na iai se tau o se ta vale le lei tala whea ngai. E whaamali nai lo whina ngalo, male tau ainga. Whetau i le lei mō fuwhanga rua mamao le ainga. Car for You, o waru se lau, lua fitu wha, iwa, ona walu. Mara o whanongoa, tō le tele o whalata wale leo te tala. Ua mwhai ona nga ia tu iai, ia ma whaatino ai, ia le tarosanga. Ia pei ona iai, ia le Car for You, i le so, o waru se lau, lua fitu wha, iwa, ona walu. Ia ona e malanga role, i le la tau tuatusi, Mada tua o le Car for You o tu whaatasi a lātou whale ta vale i lua. I le no whanga le nā, lua se lau i wawalu se o le tolu se lau Great South Road i Manu Rewa. Whatalo whatu sia tongi ola, alo se fua manuia o Vausā mea uli ma tā vau, o Lily Le Breeze, i a whapea fo i a Josefa Aumua. Whatalo whatu malo se fua manuia, Selenium Cell, o le sunga ia Amelia, talo whai. Amelia wha moana, malo se fua manuia. Pa talo whatu fo i leo so. Talo whai. O i la tau nei. Ma maua me o maika kangei. Ia, lelei, au te vato nisi o Amerikolo, ma futa mai. Le lieni sao, fa talo whatu le lieni sao, fa pe fo i le tamai a Yeti. Taia sao, mai i San Diego, California. Talo whatu malolo se fua manuia. Talo whatu i leo fionga leota. Tavu i Peter Strickland, wale whalitua fo i a sau i mamau. Ia, whapea fo i a le ainga lii. Le tamaita i a Fatima, Carol, ma Elisa, Seattle, Washington. Ia whapea fo i Salt Lake City, Utah. Nei o tātou ainga Long Beach, California. Pena iei ia le sunga fo i le tia wao senior. Le sunga ia tule epa, whaafitai sua, ia whapea fo i sua e fuaina. Ia mana rātou fōi au nanga mana tau tua si ufonga o le tai au fōu. Si ufonga o le tai au fōu i Long Beach, California. Ma lona ngā lue, lo whai fōu na longa pui li i ai i le atudu i le nā au nanga mana nā tau tua. Whatalo whatula loi ka le stete, ma lona si fōu mruia. I le lau fionga le ripule o le tātou le tiolo si ufonga o Samoa, le Plain FM. E kala stete le ayu keriso lo longo i fo ilo tatu tunu lo lalampapa au i vaenga sidia ia na malulu pito i lalo o le motu i saute ya pe ona kala stete fa solo tuai na i hun hei fa pe fo i Timaru fa solo tuai in Chicago ma Dunedin al tatu fa lo le na i kala stete i le numero sfumale farm McCarthy Street i hun hei ia alo o iai i le unanga le tautua ale tātou whale o loa Samoa le nā le tautua Samoa
O ka le tele o tau mafa mata ngofie mo le talinga o le sua, ia me se fo i o tōna i le asusa, ia o le sunga ia sua whaioso male whale tua ia whapea fo i le no whahalo, ia male ai ngā li ima i la tōlo ngāru rui ai, a talo whatu, tātou proklama, na pau fo i le nao le tātou no whangalo whatu, wa i le vaia, Savea malona au ai ngā le vai o le ola, ioi, o le whale o loa le nā, le mawhainga misi, ioi, vai so uma, ia, e te malama le le, na pau ale nā, o le whale o loa I, kala estete, o lo mawai le vai o le ola, ta ua o tele mo o tau, mātutua, mai tātou uma, ioi, so stasi lava e tau mawhai, le nā, e te ilo le leia, le whangu o le vai o le ola, e pipi I ai le ingo Savea, malona awainga, ma whaingo ina o le vai o le ola, ma le fu alana le Samoa. Ma mandu o Samoa. Ma le whangu le nā, e te ilo le lei ai. O le sisi la vai, e le eise vai, se mea whape, nga ilo lai, e le se whangu ngā vea, Savea malona awainga. Ina ai numero 4 McCarthy Street, Hun Hei, e le sunga yoso. Whatalo whatu lau whionga swafa, le malu, le mamea whaiwa, ma le whaltua me sepa, ma le aingali, whamumolo, ma ruia fo I o lua. Talo whatu lau whionga pātele, Filimi Mali, Paulo Taupau, ia whapea fo le mamalo le kalesia, kalaisi te lava. Talo whatu le sunga sua, le whionga tangaloa, nua sua tangaloa, stasi fo I o te Mali, na avea fo I, ia ma ave fo al tātu tunu, da whamasino si nia tina le nei le tu pā ma le tu vai o tina, le lo tau sanga o ngā lua I Samoa, malo lo li taia manu malo mai. Le ai ma se mea, se iota, e tilo fia ai le au unanga ma le tautua I a Samoa, I whai unga whai aisea. Sa whaia ma le a mio tonu, whaia il musmusunga le nganga le tua, whaia fo I lona malamalama, ma le to mai ma le anga wha masino, e sila to to ai, I le tala tu sia o le ngafa ta oto, o le whanua ma le suafa o le ainga ma le ainga, o ai tu pai, ai fia I tu o le whamsinonga. E loa sa u whatal no ina le sunga a sua, le whionga le tumaita I sa vema. Na te, o mea nei e tauna whaia e whamasino mai o te le, o te whaafitai le ngā ruenga. Le o se mea whaingofi e pei ala o toi a onga, I le universite. E te a fia I tu o le whaamsinonga. E fia fo I tala le whaamsinonga. A lei tu, ma lei tu. E te tau, ona e whai tau, au ili le lei, ma maioa le lei vaenga, le tala tu si a lea. A lea a inga, ma lei tu papai. E te le moe le lei foi. Aisea, o lau ngā ruenga lea te tau na whai whaamsino I wha maoni. E musu ia foi o ia le nganga po ia. Nā te ilo le lei ale tala tu sia e pepelo, e whawhau, e le ai iso na amatanga, sau motu le o ngā manawa, ai o mai o tāwalunga, ai le i masona pitanga. Mai tau mai mena, e se le tāu o le nā mea. Le ai se tafue o le sau le tala e oso wha o ngā tono. Ai wha pipi o le tala alesi a inga lana whai mai. O tau wha whongala iei. Le ala na e te tau ai o na māta hala wha msino e lātou whai unga. Mese lawa I whanua ma suafalanga o mea tōtino o mea sina a inga. Le ma whai o na ave e sea mai I le tino, ma le toto, ma le aano o iwi o pao le ainga. O le lātou ngafa lea. Ioi. O le mea tonu a lea tau o le langi soifua. O le upa sa mōna e le mea lea. O le langi soifua. O le upo lea tunu e ave I se mea moni e iailu na ngafa, e iailu na amatanga, e iai lona na ngātaanga. Ma o e fōlinga o se mea tu whaasolo pa ia a se ainga e ola pea mai moni ale na ngafa. Mai tu whaasolo. Langi soifua tonu ale na, le winga le na, le upu le na. O ila, e fatu ia na whai unga. Ioi. Au te nofo mo mafufau iei. E se le mana ia. Ioi.
Mai mau pēna whapea uma. Mai o te tonu fōi, langa te lelo o whātuatuanga fōi le telo o whamsino. Ia, ia le sasi, ia le sasi fōi lava. Pei fōi la o tala le, iai fōi le teimi o ino le tula fono. Se tasi o whamasino ma se li ilo ia sinia i le telo tausanga o mawai. Jerome Frank once said, o le whai unga le tangata lela sau pi mea tu, it will depend on what he had for breakfast this morning. E ke sau aile i whaia le whai unga le whamsinunga, o oile la mua kol mai o tangata i na remand po i na tau fia. A e sau, ele o fia le whamsino, i le sau o lana tawale i lona ofisa nei le tai au. Ona o leanga o lana breakfast le sa whai, o lana malu o le tai au, le sa kuka e lona to, lua man tāpene ngā sese lona whaltua. E a fia ai lona mawhau. I lona le mali e le mele na whai le lo matua le whale. Ia, le nala, e leo ni angeru umala le to telo i latu e whai o whai unga o mea. E ia le mea ta o le sasi. I nā le vale na. O i ika i le ko o lua le leango. O le whala ingoa ngā fua mō le kai au. Ai kau ai whangu o kamale mua mai e whailonga whaasalanga. You know, these are remand prisoners that are ready to stand on sentencing day. Mai whonga. I se ka mai anga sāla rawa. E mai whonga le e lua kausanga. Ia le nā nei whāteita inga nā o mea maari e. E ala le tūla whanu mara utoe. Ma le toi whaamanatu atu e ma le whaamanui atuai. Ia i lato o lo whaatino ina nei ngā ruenga. Ia ma le fionga fo e le te maitai. O le sa avea ma whaamasino le ua malolo man malo mai. Whaafitai le mafuta mai le tātou porkalame. Whaafitai mo tima inga le lei. Ma whautuanga le lei o lo au mai e le tele o aso. Ia. Ina ia mwhai ona fisoso ni fo i le tātou porkalame. Lea taimi ma lea taimi. Ia wale whaafonga tāpua ia ala tātou tunu. O le a tātou wō e tāle pese lea. E sa ili ele o se avanoa, tātou talanoa i le ftalenga ia fuata, ia po le tō whafo i atongisia Pio Wilson o ia o le lipulo o le tātou whaleta vale le Omega Cars. Omega Cars i nā ilona no whanga luasalau Cavendish Drive i Maukau. E
O le sifonga le rau uso e Francis Paulo. Ia, ma le pese manatua ai ia le lofa tele o matua. Ia ma le tausingo I tātou le tele o tausango ma vai le tio fai fai upu ia whamai. E o mai a le taimi e tu ua le tu ngā maue le uma ona tutongi ia tātou ai tālafu I o tātou matua. Ia tātou sia I whapena fo ia tātou whanau. Mai e ko wala ko le puere uma kongi mai laka I ka lafu ia ka ika. Whatalo whātu tongi sia, talenga fuata, whamoe o lo o manuia, lau fionga bala ngā ruenga fo I le nei aso, le li pule o le tātou whalata avale, le o mega cars malonso I manuia, talenga tongi sia. Ia, nang mahan patalo whatuela o te ongo Savea, tulai mai le foe le nei tula o le aso, ia foi ia la ruta tota pa le langi le ne foto e mole ne ia banoa io ia sa ta mate pe au ia mele ne ia su ia di ia la le tu le foto e mole malosi ta to fila I lumo nu alo tu nu ia ala le si fonga sa mo to silima I batolu amo ia mata mo fie vol mata te po kalambi male termina na mata mai po kalambi se o male tu la ia fa malo si fa malo ka tu atu Savea ia fa pena fo se la ngona I la telenga fuata ia vai le fengo fi o tau fa le toru mai le tala le tau I le so ia ele o se me poloka ile o nanga ale o mega castle sa o le na ia sa le lama sa no anga Savea io o le lama fa le tu la mega castle mo I la le lolo wa le tau fa le timu e fa fo le sabili ia fa tau fo fa te tina tau tau tangata io te lama la ma tua io ia me tu mai si ala ta lo pa malu mai ni fa mai fa le tonu ko biki duno dunga to tanto ia malo ia o mai le to fa afelo il tatu nu volo fa fonga ma a silo tapu I fo I le dei aso ia ele to te lava se fa mantalanga sa la bofengo sa be le tulanga wa se te ni solo mai fo na fa tulima fa pelo ila tunu tatu la la se e fora fa pele sa me te trasle le tula le aso io ale nganga lava fa tai tong sia io mai lo tangata fa ta wa te fa tai ele pa ia mo luno so tanto tunu o lo fa nga ina pele tau tu la me ka kansa ama le mata ina mai amata mai lava las na fu se pa ia la para nasi io to tele na fe lo me ka kansa mai o talo sanga umala o le mai aso le neng pa ia kina matu piti le mai aso ele I lava se talo sanga elektriina ia talo sanga umana faida pa aso nei ele ma se talo sanga elektriina mo pe fo ia tina ne fo ia o ai ngo mo fo ia na ame lava le tamale le me se le unique le service ale mega cars o te langonga ponge falta vale telepati susaina misi falta vale le mato tau tuala toia eta dia le tala sanga saini pepa saini konkarate abatu maleti atumu malta vale abialta vale la soale ta yo abialta vale la soale ta si abatu ai marceleni yo le refer file ya feli misalata la yisi lava tinga ta vale mananga ta piki apu ai lua feta la le refer fi ale o tatu piki apu yo uma tuati marceleni yo ao tolu tau sanga matu te pai fuelta vale yo tolu tau sanga yo pe le tasi nei tu langa le tolu tau sanga le one fitness registration ma le service senior ta vale tasi le tu langa o ma fi ai pa ia maulunga sa mo e a fera me kan swa o la le ai lava se me tu pole na le po wale me fatino le tanga la toia e ma fai lava le the pule faitalia po lot faitalia tata sa ia da foi le insurance ai ma fai foi no que nai se manto le insurance I tulanga so e ma fai no mo uma I tonu lo tala me ka pe le manto malto ave o le one stop pida tas level fakta vale fatino uma a mata mai las no sai ye pe pa aventa vale se pa ia foi le tonu to sanga ma to te ba ai le ta vale le to se le ni te fa mai mau yo na le power me focus el tangata la toia o le tomingo le tavale ale ba ingo le tavale ma tau te vai fo ia tulanga I to sanga ia Samoa te le tavale fela pipilinga ona o le lolo wa le tau in faina si le tulunga lo tenga to pai langi lo meka cast e pai mai foi la tal sanga lungo le tato Facebook page ale o meka cast e foi le tato online application I lo le website ale o meka cast pa pe foi ngai foi tato email upload mo mai fa mo bango pe maua
tolu masina bank statement ia whapea fo i lau laisene mana tua fo i Samoa a whapea te pingifiti pe pensiona ua whaingatā lava vai taunga i tūlanga ia pengifiti me pensiona ona was strict lava ia i fo ia le ia finance kere ma tu se pau ngaina i tau mola se le ni mamma le mai aso e lima salau mai runa i le vai aso io e lima tau no mola sau te le ni mamma lima salau nu ai telu ta mai pau fifiringa ama ta mai tato loli o tato vans o tato piki up o two-wheel drive my four-wheel drive o four Rangers my Toyota Hilux o mai a foi no teu ina ni tamale a pasi mai ruma la meka ka do ti spei to tato ta valu mai a ona ta pena ya tina ne foi tato SUV ma ta vale la iti ta vale el kise yo e malo ta ua tele o le nā lava e mwhai o na tala i le whale tāwale le teimi le nei talu mai si taba i minoi lea o tātou se ai le level 2.8 or something like that. E sale le lau tanga tau anga sui mai le tātou na luka tala i whaitu to o le tātou mua. Ia na whaina su mai matala mai au i le lusa lau Cabernet Stripe i manukau, lusa lau Cabernet Stripe manukau. Ia pe wala au for telefoni o iwa lua fitipitu di mamalu tāsirua. O iwa lua fitipitu di mamalu tāsirua. Ora te foni te bai o lua tasi whapitu ono lima whatasi, o lua tasi whapitu ono lima whatasi. Samoa, a whai lawa i te mana o e tātunga ngana e whaangana tātunga ngana. Ia na whai le sosese le matu o kita te whitan ngoa mai a tongsia manatua. Lono mai mātou te asu mai matala mai au na whaafonga le nei whasalonga. Ona e anga maa lai tatu fi. Ia te nani foli nato tōpito sanga i vai fuela mega kasi tā vale. Ia e whaatai tele lava lawa whionga Savea. Pa wau te matango fili pau kalame le nei aso, ke madia tele lava o whai votu toi. Ia e whaatou whaampa so i kua ia. Alo, whaatai lava tōksia tātou whelo ai pēr, maruila sapati le aso tai au whaasoi fuia. Ia, so i fua. Le nā, le li pule o le tātou whale tāwale le Omega Cars, ina wa sfuru minutu o te ele tū lai tolu, lua salau Cavendish Drive, whai o le wala au i le telefoni, ale li pule, o lua tasi lima, whātasi, toi whaafonga numero nā, o lua tasi, whāwhitu ono lima whātasi. Siri mo le sunga tongisia, ia po le whatelenga fo, ia fuata, e mwhai ona so soani, e whaai se ta vale le lei mo oi. Ia le nā, sia tongiola, tālo whalava, malo sa i fumanuia, o tō Uma Junior malo, o mai mua mai Sydney, ia whapea fo i George Kinsella, elenga te lea, o te mai te Amelia Whamoana, o Berenice Misa, whatalo whatu, malo le so i fumanuia from Salt Lake City, Utah, Laurie Watson from Canada, o tātou ainga Uma, Miriam Samuelu Akasam, ia mano nātou ainga fo i nai Alaska, Anchorage o Tunganga family, ia mano tō tele o tō tātou te vala, ia ai tō tele nisi e tāpua i le kalesia Iesu Keriso lau pio asangatai, o la ua vea le nā stete, ia ma no fuanga ua avea ma ainga lona lua, ia ma ua wha mautu o i lava, ma no nofo ai, ma mautu a lātu o tina e mo lātu ainga, whatalo whatu wail tātou por kalame i lau tōpa ia mahavununga. Si vaenga leo from Tacoma Avenue nearby Canada, talo whai. Le ai, toi titia o atu tātou vai Canada, na wā mata nālu le vai anga i Alaska. A o tātou tala noa e fo i la i le tūranga o le vai o le ola. Ia, e le toi tau whailo i a te utou le pa ia mawalunga o le atunu. Le nā o sila mai i ai, le vai o le ola. O le tele o tau mawha. Ia, o le amatanga fo i o ngase pēr whai tātou te le tau mawha i le tūranga mana o mia. Eating in moderation. O le tala le nāre matuto ina nā mai. Auto sila la ia i le matu o le tangata. Mana vai sa whai ma ana fofo sa whai. E le matuta ma. Se lau ma le ono tau sanga. Ai whatu amaliu le to ina. So alo le utele. Io. Alan tala le nā. O le tele o tau mawha ese. Le ua tau mawha i nei le atunu o mea aitu o fulisa. O mea ainga oa. O mea uma whapena. Ao Samoa. E le idio na fulisa. O le mea ai fresh ai whai laso le nei e whai a uma iangi. A whai fo i e toi tau e whai whaataunga e wha mawhan whana i laso a tau. E ma whai. Ai o tua.
Iri ai ngi lango po a po ngi piri po ngi isumu watu e koi ai isumu vai lua tu lo fa fonga la tu ile au so ai ole au ai fa manga wala au ai nga ala ai ku ngai isu solo so ai solo ibe ai ngai ko ngai fa kau le vaile na le ola ya ta pena vai I laula au o la au o fuola au ia fa pe fo isua ma pa ola au ia so le ano le na ele to tau fa mtale na tasi ale ga se ngase tau ia te oe ia malona tulanga ia le fai foi do lagi te tau ma le langi malo fia Samoa ia le na e umalo lava a fai ia sau te tau le malama ele ia I le teimi sa ta otoima a sau a to le a o mata tupo tele le au ale to fai ile to funga po le fionga fo ile anga YouTube ia ale mela e tup e sau ma pa ano ele utu le palpala ele utu le lama a ola na ua uma ola le mesulu ma ua ma vai fo ile ngaruenga ona sama le tino a silsila le ano e sama ile tino e pupuni uma ele ano ma le sama manu anu anga o le tino na mafua ma le teimi le o lo teimi le na e tau toi umana sama ma o le mea muri fo le na e fai e le tufunga ia te oe ma le tua fine pe a umana tatau sama fa manuia manu anga o le tino ona fa e leo fa manuianga ia te oe e sama nei pea ia i nei mamanu ana a o fafo le tino tango la e fua le whainga le ano ma le vai o le ola I to tonu o to tonga me whaia awa o le tele o tilo atu iai tele o sila mai vai atu le ngai o inga le vai e whai to tonga o e leo o matua wha le tonu ona I lola ia lea ia o ngā ruenga mamana le atua I la au o fuo la au ma tata pena to ina mga osi mai o le poto wha na mua ma le poto wha anga nuu le na traditional knowledge indigenous knowledge ia na whai I mea ia leo au mai e leisi se o miliongi ai a lo o whai e watu o se wha amuriang na paore mea mo o le tupe e whai ai ia le whangu a mai ma me whai ei le vai ingredients ia mana pengi singa mo mori ko ile vai ia te e male whaaloa ono whamrianga na whamrianga na mai ana mua vai mai ia matu ma watu na whamrianga ile atu no ia manuia ai ma whamri na ai ia Samoa po whea lava vai ngore ke lope male lalo langi o lala ma papa au ai ia le na le vai o le ola lau lua tātou whale lo te tele I nei au kilani o ina le numero sfuma le tolu Lappington Road I Otara o le maota I fungone o le fionga I le saoli I atuala ta wā tino tau pa ma le filtua I apeka ma le aingari ta mo Tino Junior ia le na o ina o tau Otara ma mata mai o North Shore fa solo mai I au kilani Pam Ewer Glenn Innes fa solo mai na ia se yo mai I Otara Papatoetoe sfuma le tolu Lappington Road I nai Otara mana tua le label mana tua le nai ta oto e ale ingo Savea malo na hainga tātou whale lolo na lua lea o lo iai I Manurewa I le numera lua sfuma le lua Templeton Place I Glendon I Manurewa lo iai le tua fine a Malia Olive ia fa pe fo I le uso ia Yosia ia ma le tamai tai Mareta Sawanga ia ma sio matu tina ia Sella Brown o na anga I bai o toi Papakura Puke Kohe ia fa solo tuai Bombay Hills ma nga I atu I le loi Hamiltone Tokoroa ia ai po fea lava ti ai e te manatua le numera lo pipi ai o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, o numera na Savea. E mwhaiona e walau mai ai, tu wai lau swafa, whapena fo I malau tu atusi, ia po se whe au le titi, fo lele le tulanga le message le titi, ia no, tu e tali e tu lea.
ona o te tali atu le ia toe ia mawhaasino atu po whele whanoloa nai tu iai whapena fo ia te utou i le Tupai West ia po le tu langi i whea fo i sifu ia nao lau sinafia nalo a ta oto mamba o iei le vai i so se vai o Amerika na o iei i le fionga ia Leota Leota Tavui Peter Strickland ia male na to foi warehouse male na to follow tasi lua lima tolu lua ono fitu o lima lua Tacoma Seattle Washington o i tātou i Australia atoa o nā lava i whaafunga mai ia o lo o aluatu lava i neil tātou vai no Maryland nā o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu se i vanga nala o i nā i Meleponi o Meleponi leo wa iai ia le tō whide o sosori mai le tūranga le tātou vai ina o le telefoni la lea mō o tau lava i Meleponi o le telefoni le le fionga le swafa ia le malu tauma oe malini o le telefoni o le ofa ono ono iwa ono lima 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 fitu ofa ono ono iwa ono lima 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 fitu o le fionga le swafa ia le malu tauma oe i nai Meleponi mo o tola nai la talata i foi Nare Warren Nare Warren o iaila na uto no to ele tato le mem tok tia le nai le vaso no se mo va tu nei na na tau nu o tu lava le vaile tu lata le sala wa uma ya i nai le te milena ya le foi la o le o Sydney Brisbane mai si vai nga uma lava le lava e watu i nei ia le vaile na manatua le numera o lua tasi lua iwa wha fitu wiva lua fitu mai si foi vai nga se lava o le tātou o tunu nei ia le na le vai o le ola ngai ngase o le fatu ngase o le toto mawalunga o le sela ia whapena fo i le wha leo totonga pe o na ia le fatu ngao ia whapea fo i le ate liver cancer and damaged liver and kidneys o le ngase o le diabetes ia po o le suka ia whapea fo i le kamalea ngā lea fo le o isolo ia ponga iwi ti ngao so onga ponga iwi o le ngungu male arthritis gout ia e salangi loe lau kama o le vai avoka la le vai la le inu muli le po sfulu 5 minute talu na uma lau ipu vai o lea ia e salangi loe le vai avoka la o lona o ngā paetango fo i su le lei a tili le au ngā le vai avoka e na te toe wha le lei a pe o le teu wana le toe wha le lei a toa tua isi vaenga o to tonga o le tangata o lo to wha a lo ngā ioi mga lua le vai ia mai moi file mu ia e ala malo si fo i le tai au e te lona le sesa ia mana tua le vai Savea malona au vaenga le vai o le ola ia o le o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu e kau sisi vai e le oise leibo la Savea malona ma whapea le whangu na e le whaire mali mole a po fe le vai o Savea ia na whaasi no atu leo le mea ia pe te vini mai lo le telefoni le na o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o tele isi mau vai ma isi mau ia pe o le vai o leva tele le a inga ma ia e pule al tangata ia whailo na iwi na mea le tautua mo oile si ufonga Samoa le radio Samoa sfulima iwa tolu a mo i au kilane e na o alo sfulima le tolu minute mo te aile i tu la e tolu tātou tala noa e le whaupunga le na whaia i tu la epa le vaso tu le watea ai na po e mai lunga o le TV whai mai le tala le tuina e le io o atu le kilisi masi a e tanga i fika le kilisi masi aso sfulima le tolu le nei se i tau le aso lua sfulima le 5 le kilisi masi to e tolu se fulu ma le valu aso tātou waulia le kilisi masi au whanga solo ia whaalawi loa mo whainga palota i tu malo e fitu ia o lo totoe nei by elections for 7 constituencies o tau whaafonga i eile upu da fui whaalongolongo mai tangata la tu te langlango ina ia le to ina ma le chapipi
Fai mai le upu I lunga le TV o whafofonga Samoa. I Samoa ma Samoa I tunu I whafo ma le lalolangi ato. I le wha maua lunga. Mai a, ele yo aku le kirisi masinge wa koe suilfe ngā malo koe mai le cha pipi e toi suil malo. Oka e kilo. Oka e se wha maua lunga I nā matautia. A whea na whai ia na upu ia na whai fwoi. I le aso iwa. Nea na uma I le whai ngā palota le atunu. Lau tele. Na mai ia. Na pese mel na pese ale au ke pese ko fo ia. Toi wa uma oi. Ioi. E ati le pulu o le whana. Le ka longa wha mafu whaunga le la whai. Wa tilo fia. E tangata, o tilo fia fo I tula epa. Na e pese ai lana pese lana maia. A bawasa ko wha, e koe o mai fo I ale, 5 o le fast fulu mon tupu o le HRPP, a le au te pese atua fo I. Talo whae tula epa e. Talo whae le mea le ao o iai. Le tala lautasi, e le isi se, e le isi se, e alai no whae atu. Toi whātusa mai nā upu na lafo. Le māo lulunga ma le mamafa ta I se lau kilo kalama le mamafa. Ngā ora vea e whaila na fua upu. Lana masini e fwoi upu. O upu na. O upu o matua I se lau kilo kalama. Se lau 5 kilo kalama. O ni upu e mata ngā lona mamafa. Ma lona onga. Ile meo le wha māo lunga ma le wha sausidi. Nāle mea na whai le tua. I le aso iwa o apirila lua afe lua sifuru maritasi, au maia I lunga. A mai te amare o ngā tutonu saua. Alua ua ia malua kua ia ilalo. Si nā māsiasi nā mātanga. Ale fo la toi whai. Nea foi la toi whai. O whea la whai iai. A whonga lei mai. O whea la san whai iai nei mea. Ia le nā. E le o toe va lea le atunu. O sui foi ma whawhaunga le atunu and their mental state in terms of looking ahead to a possible beautiful future with the fast. It's Samoa's government now. Please take it. Take it on the chin and say, accept defeat. Accept defeat graciously. Those are the words. Talia ia, ma le whāloalo, ma le nganga whaaftai, lau whaia ina. Ma lau whaia ina, ana mela we nei. A pēa se malolo whaatamali, ana mela we nei. Whaia ina tala lau tasi whaatamai titi le ala. Aisea, o tangata sili ia, na avea mo na nifo tuli manu. Fia me, ai maise le tama lea. Le tama lea, le susunga le la auli. Lea na e whaia i le tala fo i le isi aso. Ia, lāle mea ua tula I mai. Nāle mea ua tula I mai. Ua a veo se ti la moli e tū I lau no foi. Teimi uma te nofo le le iai, tuia le ti la moli. Minoi ilo au tafu tuia le ti la moli. Ua mātui tuia le ti la moli. Nā. A sau noa le fionga le tamaita I paremia, tuia le tila moli. O le fasili la le utula I mai. E mawhai. E nā o le tasia, I le research le no fuia nele umana o whaamtala, nā le tasia le sui. E sau mai le toa fitu lea, e toi wha mausali nai, le malo na toa fia, e le tua. I le asoiva. Ai toi wha mautuina, e le wha amsinonga. Ona wale ai sisi malusi anga I siri atu I lunga atu, I tu atu le wha vai. Wa na o tangata la tau te wa aia le wha vai. O tausi mea le wha amsinonga, o ia o le tausi mea e tausia ma pui puia le wha vai. Wa vai papa le nao Samoa. Po o whela, e mi milo mai lea mea, mi milo ane lea mea, milo ifo lea mea, milo wha mea. O a umatala, nalo ata I aimu whai, talo whai.
Whai mai o le vale o Samoa. Le man malam. Awal tau tala I me le man malam mai ai. Ia le man malam whawhia. Tua man malam. Awai le matua I. Manino le 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 ato le vai. So se mea e te toi whai e le teimi le nei. O se sailinga lava se awala e pupuni ai le mata ngā ma le masiasi o le tola I popo. Ai to I lalo I se te maitai. Ta moa, tu lai, tu ia le ava noa, I lea te maitai. E lafa tuna o le mata afa lava lea ma o le tama ainga. Yo, o le fale na oti. Ia, o le mea na le uta whētua I nei. Wa le fu I ua ma pisa solo. I le swafa tama ainga. Ra ele mea tu te lotea I nā mea. O le whaafonga mai a inga I fia. Ma whioi o a inga. Ele tu lotea se nā mea. Langa o leo wa pāle mia le te maitai. Mo so le ula. Ioi, mo so le whau ma le whau. Mai lona tua asa I o mai le te maitai. Ia, mea nā leo no whai atu. O le mea moni lava. O le mta upu lea e winga I le same-sex marriage po le civil union bill. Ma le gay rights. Ma le abortion. Abortion le whapa uino pepe. Ata maitai. Same-sex marriage. E tutusa le leia ma le civil union bill. Le tu la fono na whai ina popo I fo I le leipa. I le rato vaitau. Ioi, a le fo utoi au mai. E le aise fe au o le malo. Au whaatasi, e toe ave sea I Samoa, lo na tūtō tasi, mele nā e tau na manino matua malama le iai tu la fono, ma Samoa. Mai au te tali tonu ma le mautinoa, e se tali noanga malao, le eise teimi, toe wha manino le, e le mawhai, ona fo I Samoa, na te tali aina se mea whapena, le anga I leo I te tonu o le whawai, na tūsi lima ao iai matua o le fono whawai. Mea nā le na whai atu. Ia, nā, mili le uru, valu le uru, o omi whapeo maka I kongu, lulo uru, o lo whafonga le atunu. A whai wa whaonga ina ue le atua, ma le ngang pa ia momoli el sa vali nei I le atunu, au te le popole, au te le fefe, e ta watu le mea moni le nā, ia te oe tu le epa. Ia, e le o iai, se vaenga o le tula fono I mwhai ei, o na toi whaafo ese. Ma whaasala e le United Nations, po o malo o whaatasi. Ia Samoa, I lona le taliaina, o ni mta upu whapenei e watu leanga e le iai. O mea fau whapipi I o maa mea nei. O mea e tau fia wha le lei ei fua. E fia le lei ei fua le United Nations, na fua watu nofo I tono le tātu uturu whailun ofisa. O le mata upu fo I le 10%, ina ia tō tele te maita I tonu o le whainga malo ma le paramene le Pasifika ma Samoa, na au mai o le United Nations. Sa whai e au news, na au mai le malo o whatasi ina ia whina wina ai pa ia vaenga la iti ia po atunu la iti o le Pasifika. Ina ia iaini te maitai. Na mua lava whai e Samoa le mea le nā. Leanga o le mea nā mai ma le United Nations. Manino ia ma malama. Le la whaafonga ma le ala foi la na le ua ngi ngai nei le ea. Ma sa ua le va. Lo apa oe. I lea. I se fsosani le malo o whatasi le ua iei tonu I. Na la ua whaali e le whaavale a tele. Moni le upuleu te whatuai. Le a fia fua. And politicizing abortion and civil union bill as part of the agenda for the next election and the 7 constituencies buying for the by-election. Ioi. Leai ma se fe au nā leo na mai ia mata upu ilunga. Lea la wai lo atu nei, o oe la vai tō tasi. Whaafonga mai la tunu, o leo mana o le tō ina lea, o ia lea. E lafi mai tua, ai tū lei mai ana mata upu ia. Lea i se tangata e tasi, o le tua e tū lei o le mea lea. O whainga whaapoiponga le te maloa ma le te maloa.
ma le fafine ma le fine o tui le tua i le mea na o ta watu na o ta watu whapena i le whaafonga le tunu la la fe au al malo o fatasi sa wa i ya Samoa ai le se yalu i Afghanistan alu i China alu i North Korea leo lo silio na soli pala ina ai tu la fono nei o ai at tau matangata ma la tu so ta inga fa pe nei ma fe usua inga ma le fa pa uino pepe ma le fasio tio tinam te mai tai dana be la ko sa mo ele pe fa me manatu lo fena me leo wala langa i fo lunga mta upul nei fa mai o sili atu le 4 miliona i le vai tau o le HPP le ai ma se mea sa o faia e fa iti ele na fa numera ai ali potia e mato o la fai tu o la au tu stala bal au fasala lau ia winga me nei o te malu no a mio leanga ma la tu soli tu la fono o le pule le uma ma me leanga e fai e la tu fa no tene a sau no tu le pelesia ia a me la o koi fuanga au li ma fa makala nga me makanga lai fa fonga mai la lang au yo le afa oi di mana o pungi pui mau fufi fa manu ngase me mata ngao lo fa tino nei ia pio le ala na le ala fa tuai te tala tuai foi mul tatu lenda o le alo talturunga e lua mta upu te vatua ile tatu fa sole nei ile tuspa ia ma le fionga pa ia le tua e le to e autalaina na foi ai e le tua Adam and Eve. Adam and Eve. A tamu ma Eva. Ina tuspa ia le United Nations. Leo tau muli tai e tuai tu le epa ma le vanga lea. Le lafi mai tua e tu lei mai. Se i fai e se fai unga. Wo mana fai unga i le maloa fia me ma na uli ma le kapeneta ma le sui paramia ma le fonfutalai e le ai se me talia ino ia mea ino sia ma le matanga nei se mea na tuspa ia le tua Adam and Eve tuspa ia le United Nations Adam and Steve tuspa ia le tua Atamu ma Eva tuspa ia a malo fatasi Atamu ma Stevie ia po atamu fo ima samu ia le na tala tatu leila wa fea e fa ono suia ai se mea fa pea e fa ono tupu se mea fa pea e fa ono tupu se mea fa pea ale la fa yatu I na tupu le vai taimi o Israel. A wha oe alu mo se lunga le monga sinai a mai papatusi aia. E sau o man whai le povi le pi atu Israel ma le povi. Tau atu isi la ro le povi ma siu le povi o man whau le povi aulo. Whai ala to am yonga wha pena. Tama ma teine ma wha pena. E le o se mata upu fau le nei mea. Ai o se mata upu fau le tau whao fiofi mai ia talia ina I tonu le whawai. E le I tusi lima I ai o tātou mātua o le whono whawai a Samoa. Lea nā lai ona tātou wola whapenei I le whawai o lo o iai nei. Whea lai lai ona. Ma o le sili mua. Why? Why are we talking about this? Oina mai ala mata upu le. Tule epa. Mana la noanga. It should have never been discussed or even talked about. But if it's debated too, it don't debate it tono le mauta whono, ma le pare mene. Le matatu I whafu. Samoa, rest assured, it will never, ever happen. I le pasia ni tu la whono whapena. E ino I ai le atua. Mai ino I o tātou matua, na le lango mau mai tia saa. Whapena fu I o lo soifua le teminei. Nalmena lain fwele na neva lea. O ia lea. Talo fa balo soifua muria? Ia, malo lama le. Soifua I. Lau fionga. Ia. Ia. Leanga o pisi il matou ngā ruenga. Lisi vai asu. Il matou ofisa.
wo le wa lai wo fie wo mo sina va no fo ye ai le toi fa longo mai le lo teo le mata upu nei e te tau ona matualo loto le tulanga ya nga i le tatu tal no ngan upu ya woni toi lo teo ni mata upu ma ise mata ngai i le lumana Kalo fai. Ala ngai fai maka ko o le kuspa ia. ia Ia nga o alai fo ngai mga ko so sorry fo ia o no mga i le pa lo ka ko mu. na dila E ka ko mga ko. O ai le kanga kala ko fialu i se ku fai inga. Yo e. Aro ngala kule ngala ngofo mai ai o mo falolo. Ma bange voi upo nge e a ora ke le fai mai i. A ola le o kele me o ka mai. O so ile lofa. E o sesi. Ole o ko inga e wo le mo so le ma. Ai o manga ku fo kai me o ka vika ma saulo. Anga fio e sia le anga ngole ku. O nga fero e ale o saulo lo ku po Israel. O fa vale vale. Le la o ko la ka o si o so. E ku la fa penga. O ki nga lo ko nga po ngo fa lo. Ile fa fingo maro o fa kasi nga la. O ko e fo lo ngo isu i. E mele ma sangel ka ko ku. ya na Ia ka mga koilia. Afika ia ngai e moisa o e so fingar. E lang winga foi. E le feinga ka ko fai ku au ia mea. na A le ka ko sa o. A fa fo mai foi isi. O ke o popore nga. Au ke mga ku foi le kalo fai. I le la ka seinga. O nga ro kware ngo fo fai inga ia. ya na O ranga ngo umora ko kumaro yo mango malo mo fai de malo na dila eu mo kai le o ka ko malo ke siang ai le ko ko inga me ngi ngo fo ngi kama man ke ia ya o fere ora mo mo ka ko ki kingore le me fingaro le kuwa na di malo fa ta io kama ko le Savea ia ia ka o mai ko o umora o vai ia le o la nga ia tu va tu le vai bo le fiafi ia mangui la vale ia ki o ki fa kai ia le na fa o le tu fa ina ta pena fa nga palota mo i tu malo fitu ai toi au mai manei mata upu fato i lalo tangata o aila e fia palota i ai pe a whai o le lato mea lea ua tū lei mai ina ia whaapupula i ei Samoa i le taunu unga o i ai lea tunu ule nei au te whaatulau ma whaamaulalo atu foi i le pa i o le tātou tunu a me se foi la le tūpā lea a wai le toi alo fia le mata upu lea i le to tele tofu ale a inga malana whaafine ma le tangata foi o le whaafateine ma le whaafatama o au nei o le tangata sili o na tele a uo whaafateine whaafatama whaafine io o le matua i tele in our own understanding individual understanding of respect au te whaalualo iai ia i lātou wana mana onga whaale tangata. Ioi, o lātou fo i le nā, ai a te tau whaale tangata, wa māsani lei whawhawhine o Samoa i le tū maleanga Samoa tulau. Leo te whawhawhatoe se tuai mo whaamalalu, ina i au tau pia mai. Wa o tala noe le nei mea, ona o te te eile ia te utou, o te le te te ia te utou, o utou a uo ma upanga, o uso mo utua whawhine. Wa le mea na, o le tūranga na leo e. Le uso ma tua whawhine. Te le o te te e lai le mata upulea, a wai pule lava utou. Pule utou ia utou a mio e whaile ao, pule utou ia utou a mio e whaile po, po o whē whai ai, a o utou sila fia le lei.
e le whaia whaaliali I lumo Samoa. I le tūlanga o ni whai poiponga whapena. A ue ele tangata la tau o manatu tau, wa mamna o whaile mea lea matali aina. La ua whaatanga isi atunu o le lalolangi, tala a ao iai e o e whai ai le amio lea. Mautou no nofo mawai. A wani a vea mani lumo ni o tau ainga. E mo iala o talia fo lede o le alofa o le matua I lona tali po lona fine. Ia. O ni matau pue alo sai. E le talanoina ma fia talanoina fo I le nā matau. Awa o le mele o te whatua nei. O nisi o utou. O na ia uo whaafine ma whaafatama ma whaafatene. O le talamoni ale o te whai atu. O loo se ei I suafa o sao a inga. Suafa e ngata I suafa o a inga. Mawe lulunga. Ia te vai, ele ai ani winga o ia ta mali I e whai. Aia o sia lātu tala noa fo I lea. Ona o meo chromosomes. Leu whapetani o kalamasame. O mea na e sui ai traits ma winga o le meo le tangata. O lo leo. Sui e lo leo. A chromosome e isi teimi se mai kalamasame o le te maloa. Ile bloodstream po le make-up o le tangata lea. O le te maitai. Na e whaalongo la ia lea. O le teine. O le matuai teine. Ai atala noa mai a oe mai tali. O vesa iei. Ko ia o lako pomu oe nga. O le teine. E ei fo e lale teimi e se mai ai le X chromosome po le Y chromosome e se mai I le itu o le tina. Po le itu pā o le te maitai. Anga I le itu pā o le li. O le tama. O le chromosome na, ma le trait na te control ina, le leo. Pe I, pe pau, pe o olo, pe ngongolo. Ona se mai leo le chromosome o le te maitai na le te maloa. Lea la te whaalongo tuai. E vai tali, o mai, le walau koi. E tali mai le te maloa mai. Ia lea lava lea lava e panguia whaafatai. Oi maua mai le mele o karunga. Wla ko kari e. A leo te wha malmala matu. Ia le mafua anga le na. Sau, matua I ia. Peo le pese fo le ngambam. Le si o kamara ka pile ngamba ko ka alo. Le pese le sau leo ke kaso o kua. No. Alma kwa sa wingi. Awa ke I ko kunga o ko lau sa ke mai sa moa. Awa o ko mai. Paulo. Fe mai ele o Paulo o Pauli. Wolo. Ia na. O nai mela na leo te whetuai. O winga maliena. O lea la ua tu lei mai e tu le e pamala na vaenga. Ia le malo o whaatasi e o mai. O mai o e pressure le fast lale. Pressure I Italia. O tau sila ia I tangata leanga. Fau leanga. Whaafonga le mai. Ia e. Fau leanga lea tunu ma le lalolangi. Lea ua malam lama nei. O ai lea na mai le mata upu lea matu le ia le mata upu lea a le UN. United Nations. Tui male vaenga. Awalani toi lafi me toi alo ICCI. Whaafonga wa mai ei le HRPP ma lato uma. Wa lewa na arofanga le mea. A lea wa ufayatu. Lea wa uto mai. Ma mai le sui. Ta mai ta I le eisa na au o le United Nations. E lo te hai masawa ta alo. Do not tamper with the Constitution of Samoa. La tato malolo. Ia, mo sina e vai I foi. E na uto 10 minuto na tale o tu lai fa. Fa talo fatu le telenga la te boenga, ma le tausi a toe ia fa pe foi le no falo ma le ainga le. Ia me se foi. Tupu mai e o le tato maftanga le nu o li I Avadale. Lo fionga le sao. Ia, a lol se fo mria. Ia ia lo telenga tia. Lo mun vai ia fa pe foi ia po lau telenga foi po lau fionga pola. Ma lol se fo mria mo to ma lava.
ia o loo mapu atu i nai Canal Road i le laua o le tofa ia la te moenga ma le tātou nu oli. Talo fatu i le uso ia maa, Stone Cold, Apollo, alolo se fumanuia. Fatalo fatu fo i le tātou nu i o le tuli manu. Awa kakala ia le me ka aime ola wa a matafo no tuto ya nga ia lo fangia e le fapeu te tala le TAP ia no to wo foi la ia le ai le fia fa le to mask ma me fa pena pui ai ia le saunga le mu pui ai le saunga le mu e so se taimi ia wale soifua maloloina mai ona tatu fa silanga ma tatu musika ia ia ona tatu fo i mai lea sa ili se ava noa toitala noa tuai i le Henderson Cars ia pa o le Omega Cars ai tatu te le i tau ma vai le so. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Se e mai le fionga i le aloli ingalu ma le mana te nauri tapunuu whawhiawhia. Mo o tau, ia, se o tātou nuu i Canal Road, le nuu oli, te lai ngā lata moenga, ia mo le tātou. Au sauma, ia, te nauri tautua. See
Talofa Samoa, ua tātou fia sa o loto mai sa ma vavao le koviti. O le tā ua leo leo o mai e whailo tuipui le aso forai le aso to nai, po le aso sa nei, se fululua i le se fulufao Novema, i le tuinga whaabitoa le Pasifika, le Megavax Pacific e whaia le malai taalo le Mount Smart Stadium i Onehanga. O le aiai whaafiafianga ese le Pasifika, o tangata pepese tautaua whaapea tamata alo le Warriors, ma le moana Pasifika. O le awha manuia ina lo ainga i pepa whaatau po food vouchers, ma le telo isi whainga me alofa, hui mai i le o Rope Road i Onehanga, pe atau nuu i Mount Smart. Po le wala au mai mo se taawale au mai ei oe malo ainga mai so se vaenga au kilani. Au ne emisia lo wawanoa e whai e lo tuipui o le koviti, ma e o mai ei le malai taalo i Mount Smart. E whaingo fielo o langa, pe a le leilau whaaperitania. O te tala ina nei awanoa e te lesi tala i le Dynaspeak, mo lātou polkalame Certificate in English Language. E se fululua i le se fululima i tū lai le vai aso. E whai aiva se ngai a o ailinga ngana tautala, whai tau, tustusi, ma le whaalongo. E iai fo i tū la whaopopo, e te whai online. E le aise te tongi pe a whai e te nofo mau pe si te seni New Zealand. Telefoni loa i le 255 ono fitu whātasi. Po le e-maili courses@dynaspeak.ac.nz mo soa vanua. Talofa Samoa, ua o tātou fia sa o loto mai sa ma vavao o le koviti. O le tā ua leo leo o mai e whailo tuipui le aso forai le aso to nai, po le aso sa nei, se fululua i le se fulufao Novema, i le tuinga whaabitoa le Pasifika, le Megavax Pacific e whaia le malai taalo le Mount Smart Stadium i Onehanga. O le aiai whaafiafianga ese le Pasifika, o tangata pepese tautaua whaapea tamata alo le Warriors, ma le moana Pasifika. O le awha manuia ina lo ainga i pepa whaatau po food vouchers, ma le telo isi whainga me alofa, hui mai i le o Rope Road i Onehanga, pe atau nuu i Mount Smart. Po le wala au mai mo se taawale au mai ei oe malo ainga mai so se vaenga au kilani. Au ne emisia lo wawanoa e whai e lo tuipui o le koviti, ma e o mai ei le malai taalo i Mount Smart. Auckland is now at Alert Level 3, Step 2. Rising vaccination rates across Auckland provide extra protection from Delta. Outdoor gatherings of up to 25 people can now go ahead. Retail stores and some public facilities can reopen. Keep a 2-metre distance from others, wear a face covering and scan in. We must continue to be safe and help stop any spread of COVID-19. This protects our communities and whānau. Check the rules at covid19.govt.nz. Samoa e, o le talawhiawhia, ua saunia pasi le Auckland Transport e ofua i le malai ta alo Mount Smart mo le tuinga whapitoa le Pasifika. Walau le oval se lau MVP tasilua tolu. Po le alwanto le Super Shuttle e piki mailo ainga mailau bubble i so se vaenga au kilani e anga i e whaile tui i Mount Smart e le aise tutongi. Walau le oval se lau MVP tasilua tolu. A whaia ieni mana o ngā whapitoa e mo mi aise wheelchair e mawhai ona mātou piki ina oe. Walau le oval se lau MVP tasilua tolu. Le tuinga whapitoa le Pasifika, aso forai le aso tonai ma le aso sa nei. Talofa Samoa, ua o tātou fia sa o loto mai sa ma vavao le koviti. O le tā ua leo leo o mai e whailo tuipui le aso forai le aso tonai, po le aso sa nei, se fululua i le se fulufao Novema, i le tuinga whaabitoa le Pasifika, le Megavax Pacific e whaia le malai taalo le Mount Smart Stadium i Onehanga. O le aiai whaafiafianga ese le Pasifika, o tangata pepese tautaua whaapea tamata alo le Warriors, ma le moana Pasifika. O le awha manuia ina lo ainga i pepa whaatau po food vouchers, ma le telo isi whainga me alofa, hui mai i le o Rope Road i Onehanga, pe atau nuu i Mount Smart. Po le wala au mai mo se taawale au mai ei oe malo ainga mai so se vaenga au kilani. Au ne emisia lo wawanoa e whai e lo tuipui o le koviti, ma e o mai ei le malai taalo i Mount Smart. E whaingo fielo o langa, pe a le leilau whaaperitania. O te tala ina nei awanoa e te lesi tala i le Dynaspeak, mo lātou polkalame Certificate in English Language. E se fululua i le se fululima i tū lai le vai aso. E whai aiva se ngai a o ailinga ngana tautala, whai tau, tustusi, ma le whaalongo. E iai fo i tū la whaopopo, e te whaia online. E le aise te tongi pe a whai e te nofo mau pe si te seni New Zealand. Telefoni loa i le 255 ono fitu whātasi. Po le e-maili courses@dynaspeak.ac.nz mo soa vanua.
In this update, we have 175 new COVID-19 community cases today. Auckland has 159, Northland 2, Waikato has 8, Taupo 1 and Taranaki 5. There are 93 people in hospital, all of them in Auckland, and 9 cases are in ICU or high dependency. More than 22,900 vaccinations were given out yesterday. In Auckland, 7,145 people were jabbed. 76% of eligible Māori have had a first dose of the vaccine and 60% are fully vaccinated. For Pacific people, 88% have had a first dose and 75% are fully vaccinated. Of those in hospital with coronavirus, 50 are unvaccinated or not eligible. Restaurant and Cafe magazine is holding an auction to help businesses suffering during lockdown. The Hands Up for Hospo auction will be held online in the coming weeks and features a number of donated items from suppliers. There have been donations from companies such as Whittaker's and Pix. Auction manager Caroline Bowe says it won't matter even if they don't make a big amount. We're hopeful that if we can pay a power bill or an internet bill or something like that, that just gives them a little bit of a hand up, and then that will help in the long run. Victoria has 1,221 COVID-19 cases today and 4 deaths. More than 400 people are in hospital in the state. New South Wales has 250 cases and there are no deaths for the first time since August. Queensland has no cases today as the state inches closer to a 70% double-dose vaccine rate. The Australian Capital Territory has 11 cases. State Highway 1 near Litchfield in the South Waikato has been closed after a serious 2-car smash. It happened near the Nutawera Stream Bridge, north of Tokoroa, just after 2 o'clock this afternoon. And the Armed Defenders Squad was deployed to help with an arrest in Masterton. It follows an assault at a residential property in High Street just after 8 this morning. The victim suffered moderate injuries and the offender was taken into custody without incident just before 1 o'clock this afternoon. That's news. In sport, Taranaki have booked their place in next weekend's NPC Championship final. The Bulls have overcome Southland 25-13 in wet conditions in their semi-final in Inglewood. Taranaki will play Otago in the decider. Top of the table, Hawke's Bay host two-time defending champions Tasman in the first premiership semi-final, kicking off in half an hour. Waikato and Canterbury do battle in the other semi at 7:05. New Zealand Cricket Chief Executive David White is defending their decision not to take any international matches to Auckland this summer. A total of 17 men's and women's games across all 3 formats will be played in this country, none of them staged in the Super City. Eden Park will host matches in the Women's Cricket World Cup, which White says played a part in their decision-making. That's sport. I'm Bruce Russell. Ja, le dau whawhokal tātou te roo I se whapoponga o tātou talafou I vai whanua I le ngana Peritania. Ma lalau whamautu mai nei. Le se lau fitu sfuru ma le 5. Aso daf se lau valu sfuru mon tupu a lela o pa uma se lau fitu sfuru ma le 5 ngase o le COVID. Mai fou, mo ko vavai la I. O le alava nga I lunga ma toi pa ui fo I lana. Iwa sfuru ma le tolu I la tolo whata o tolia I le mauta ngase I vaenga se ese o au kilani. Ona ua matua a fia la vama ua ti ngā ina. Se lau 5 sfuru ma le iwa o ngase I lunga nei. Yo isi ngase te tasi, te lua, te tolu. Ia, mai la loi Hamiltone. Ia mai isi no whanga. Ai pe o to tonu lava o le tāmilu sanga lea o le Central Auckland. O tele ai ia vaenga nei. Wha minuto lewa te ele tu la e valu. Ai e wha, au lea ia na ia so whanau ia ua. Waware waka ule valu le fiaru. Le ai o kalau la fo ia. Le whamna tuina le so soifua le te mai tai o Esme. First year. Esme Taki. No. First, yes, or Esme Kenner. Happy first day. Your very first birthday. Love from your dad, Wayne, and also Emma Kenner. We are loving from the twina li o le so soifua lo fine le tasi le tausanga. O momori e soifua I lo faanga from her grandparents, lalunga fau, yeah, and also from her grandfather, Leo Titi Taki Kenner. And the Kenner family, also from Baby Angel, from Talai, from Sua, from Dorothy, and all the Kenner clan in New Zealand.
in Mangere and also in Australia. Enjoy. And congratulations to you, my brother Wayne, and also his lovely wife Emma, and look after that beautiful child. Yeah, if I've been for on the family we are twai il family twina le soifua o sio matu to fine ya lofa au mua mafulele I na le pitadu o Avondale we love le family twina lo was soifua lo fungia le tua ma fa popo ni sto sanga stele ma futa I le ainga ma se fo I le tautua I matua o so motua ngane ya fa pe fo I le ekalesia o ainga I Samoa ya fa pena foi ona maua le malos fa tino I ngā ruenga o tiu te mawhaiwa no filima ua totofi ai alo fa anga nai muri atu mai lo walii ia au mua mafulele fa pena foi ia siu te mama siu te nā le tofa ia po le sunga foi atua sama ma le tina le ainga tua ngane ia lata I moenga Felice ia fa pe foi ia le tausi a toe ia a maise ia o lo faanga mai I le tātou nuu atoa o le nuu wali I na I Glen Eden o I vefo I Avondale ia lo fatele mo oia whamaria toi foi mo le tātou proklame Savea pesta mo oia le tua fine ia maua foi lo soifua ia maua le to mai ma le angavaa ma le poto whai ai whai unga lei we love oil to fine. Happy birthday to you Alofa au mua mafulele of Avondale. Enjoy your big day, your barbecue out in the rain. Yeah. And also from your dear brother Felice and Toe and the family. Oh, and also, yes, of course, Agustino Jr. and the sisters and the brothers and the family. We are la su e la se pese ma la gambalea e fa ban via tuai. Le la cara pese o le afionga ele aloli ngal malmana te nari te punu tautua fa madria tuai yo to was fuel to my tai o Esme turning 1 and also to our dear sister Alofa Aumua Mafulele. I'm not telling you her age. Enjoy it. Bye bye, I love Tino.
le po Pumitia I maunga male sami Ua pongisa Le matangi uangi malosi Le la ua le vevela Le ai se tasina I loa ina Ua moa tuai Mana iona polinga Mata pupula E momo peise afi Ai se a E momo ai mammo Pe fa'a pe feana e pupula malosi ai fa'a fua se io namo Mata pupula Mata pupula E momo peise afi Ai se a E momo ai mammo Pe fa'a pe feana e pupula malosi ai fa'a fua se io namo Mata pupula Nau matilongo na mamau fo ilo ainga To ale aisa o ona fo ile waina Mafana le mafutanga o ole tasala Fainga ta mea uma ua ngata ile vaa Via Fausta vai la leimo Talo fale ai o se kamu tatitoe Yeah Ai se ana le tu ai se tasi Pongisa mea uma Pongisa mea uma ile masiasi Ai se ana le tu ai se tasi Pongisa mea uma Pongisa mea uma ile masiasi Talanoa imana tuua tamavana Lilo ile loto e ese lo wanganga
masiasi. Ia, whawhiwhianga sui whiwhiloi le nao le uli. Ia, e wha nofo whi mali e fo i le whiawhi o le aso tōna i nei. Ia matau walunga i ngā ruenga le lei sa o tō whita i tunga i le nāwa i aso o tōna i atu. Ia, whapea fo i le whamna tuina o aso i fua. O i la tau e pei ona a laulau atu i le teimu o sola. Ia malaso o i fua o le te maitai mo le tua whine i a lofa. Ke ofo fo ia ke o koule no oli i a o se tuento fo ia tu toro se teu tusi fo le mo le te maitai. Ia se i o kaungu wako whaise ka ko sifa Samoa. Taro fatu tawalangi. A lolo so i fo muduia i lau telenga le lali. Ia whapea fo i le uso lo whafonga bai. Ia nai Canal Road o le tātou nuu. A lolo so i fo muduia ia ma le langi mam. Ia, whapea fo i le whiwhio lo o tō wanga atu i le nei au oli. Whatalo whatu i le tina ia Ana Rosa, ia whapea fo i le whionga i a Nese. Ia ma le tō whaatalitari ngā vai o lo o whai. Ia, o le pupole. Tō titi atau no umai le uto vai. Ia, ona tō fusia fo i le o tau ma le nā whaamrianga a wālava ia le soifua maloloina. Aure ngalo i a te oe. Le vai is essential services le vai o leola. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. Ia, bala maunta o le saoli i. Whataro whatu leo whioga le saoli i tuala. Whapea fo i le tātou tina matua ia me tita. Se ona fo i a inga. Whapea fo i le whioga le matua whiwa. Ma le mena i tāua. Le whioga ia tulo wena. Whapea fo i inga. Ia po whale na oti. Po leo whioga fo i muri anga tele Stella. Ma le mamalu o le whale lua. Ia, mautou fo i lo o tāpta pua i whiwa. Ia, pangalea. Ia langa o lea ua whai i le mere vavao. Ia ua whaawhinga tā ai o na whaatino ia le nā ngā ruenga po ia. Ma le ngā ruenga mamalu o sapi ai Samoa. I le malo fie ma le langi te tau. Ia, o me sina le atu nuu. Ia, soifua molo i Samoa. A o le ua tātou o mai ma au mai i whafotu maanga mātango fie ia le atu nuu. Ia, ua mamalu ai. Ia, ai, pangale, ia fo isi soga i miki o ngā loa fo i. Si siva loi lunga o kesi malau lau, kamala ngā. Ngā lo wala aua i le skulaki e o mai. Tua whale leitua o le muri o le ie ma le matua o le patua. Ai ai ato mai fafo. Awai, iri ka inga ni pe eko ke siva, ima kou kiru susu, ma kou fio lava vale me tumutumu, ile atunu. Io, ale, ta tau, sa whaia e au na matautua ai. Upu, io, tautua tua vai, ia, tautua i le anga malu, le ava fata, ma le wha alo matausi ai le vā. Ma na tua le lei, e lua ma te tusi le nai masani no utala noa iai. Ma le pelo le whale li i o Samoa. Awa o whea lava te anga i ei le soifuanga le nei. Po Samoa, po o New Zealand, po Amerika, po whea lava. O le vā no nofu. Sila i le lua o mata i tusi. O le whaingo fie i o le upu. Na le lua mata i tusi. O le vi ma le a, vā. A o le taunga tā i o le tausi o le nā upu. Taunga tā tele. Le nā. Na tuatu o lava le vale e tasi. A wane i lua vale. E lua loa vale, pe tolu. Ia na ova vale lo leo le mea. O le mawhai lo na control ia vale. Ia upu masani na ai e ino tu i le loloto le tō whāma le whautanga. Ona i loa i lea whatu na i muni au. E mawhai e ona tausi le vale lei. Ia ma mau waile whea lo whati. A o tausi si leifo le tātou Facebook page. O le nā wale mawhai ona tō e kao meni mai eni tangata. Palau vale me tangata whai upusa. Awa benga le ingo whai aku. Wakusau vai e ingo.
Ia o ngā kere le vai a Savea. O le vai o leo lai le ngata. Au le leia ia upu mo mosi ai mo uforinga. Whapena fōi. O na manongi le leia upu o sau. I lo ngutu wātu le whaafonga mai a le atu. No. Whatalo whatu i le tina matua. Ia whauta, ia whapea wholita mo fili me whatalenga ia o paau i nai Glen Innes. Le tina ia tala leu i Pamua. Malolo i Fumanuia. Le tina ia pili. I nai Calbourne i Mangele. Ia whapea wholita ia walasi musio la tu ainga i nai e nua manu i Mangele. O le tōwhawhine ia te leofa musio la tu ainga i nai te motu. Le whionga le swafa. Ia le Malu Nansen ma le Filtua. Ia whapea whoi le toa tele o tātu. Ainga le tina matua ia le lofi. Talo whatu le lofi. Ia whapea whoi le tina ia Auntie Oli. Auntie Oli, congratulations o le sol o whamnatuai ia le limas fuma le tolu tausanga o lo alo matua. Le urua i pepe na whamanui ai le atua ia te oe. Ma e lo ai fasi se pepe. Ma tapole solo se pepe. Ia ma maka ingi au wanga o pepe. Le tama o Charlie seu manutafa ola. I nai na pita o Titirangi. Yeah. Really low waso. For happy birthday to you. And congratulations. 53 years old today. Yeah, it's a celebration of God's love and also leanga le leio le tua ia te oe. O lo whaanga mai lau tina ia Oli i ina i Glen Eden. O toi mawhau whaulo i le upuleo me le pepe fau. Le ulua i pepe. Ise ulu ngari i fau. La iti te le vau ele i loa tausi se pepe. Ko sa lao le ulu makua lao le ulu ngari i lea. O le pepe la le na. Ia kala ufai. O i oe o le mea monia. Ele i loa le ulu ngari. Ele i loa le tamā tausi masi i wha le lei. Poro ale mea whai le pepe e o fo i lava le tina. Le leila ia tina mauru ngali ia. O le e maua la tau whanau po urua i whanau. A o iai mātua o mātua. E o la tau mātua. Le tina matua, le tamā matua ma. Na iuso matua whawhine. Ua whaifo o la tau ainga. Maua la tau whanau. Ia ma tu whātu le meo le marama lama ma le tomai. O le iloa whaafai lele. Ia ma tausi se urua i pepe. Ia, o le urua i pepe la le na. O le utala noa tuai nei. O lea, o le a o ai le tausi pepe. A wafo i lai te le masani i le moe alala. Le moe te, o le fia susu o le pepe. O le fai o le fea o le pepe. O le sui o le napikini o le pepe. Pe susu ia te oe le pepe. Pe susu le fau susu. O lo whaali i la i le ala o le tamā e lunga. E whai le pepe. Wai kangi mai lo. Pe kangi mai lo. Mo lo pepe mai. Mai soli. Le ua wala utina e ki. Oe mo. Vai le kama ngai kangi. Ai whai kua kali mari i le kama. E le osa o pepe a oe. Ia, whai mai kala a le finga. Au ki ofo ia ki. O wha kolunga wala i lunga. Sui le kama ma wha susu. Kama ale aia ke ka kikia. Ai whai mai le tala le tamā. Le osa o kiuki le ngā. Ngā lang ko ki ngā kou manga oe. E a fo le kausi pepe o le koufi whai pepe. O ngā misa i ala i o ngi u ngāri i le haki. Mi sanga la le ngā e whea ko whai i le pepe le pepe fau. Ia le mea la le ngā e kupu i fo le melo lua i pepe. E mā o mo uma. A kau whale kong ronga ma whawole pe vave longa whali, vave longa ika. Ma ona, o le mela le sa whai, o le pepe fau ana mai le tua, pe o le tawale fau le e matua le aise omo, le aise ma osi, le aise me wapena. A le lau a mai ne i, ua o ai i le mea le paspasi ngā polo la kapi, fo le pe a feita, le pepe i a kuaku. Velo aku, velo mai, ia velo e lungo le moenga, ia velo e lungo le fala, polo folo. E kupu i whanasi pepe mua nea. E oa e angi o ai ngā foi lele ngai ma osi ma ngai mangu o fole whakanga whāra. E mene ngani maka osi kama. Ma se fōa fole lele kōle uru.
Ia whea mai, ia ka maki ki ula vale. Ka maki ula vale, wa pea fo i lunga o le mea, lele pa ui foi, ai le loa. O le mea ngā kaere ki ngā ele au, se mea o se sipungi, po se mea whape ngā. Ngā o le whasi pepe a lele ia, ia le ngā. Nai tala mali ele nā, pea mātou whaasoa fo i ma, nai ta mamti nā mātutua. E winga i mea nei o mātua, whaatua a whai whanau, ia o mō mini whanau, whamai fo i o le mea lofa, o le mea lofa ngā mai lea tua. Ia e sila ngia i whainga o le mea lofa ngā pea, e ikala ki ngā ele ka mā. Ai, kwa ki ngā inga ele mea lofa le, ele whasinga ele ka mā. Ai, ta fo le tina, po le ta mā. Ia e tua o i le ka mai pepe le, le mea lofa le na mai ele tua. O i e a mō umahale ti ngā o le mea. Ia, whamakala ko fo ngā mea waloka i ka fo i la ko i o le mea le urua i pepe. Ia le aka ke ola i amba isi mā o si o sia fo i le. O le mea tā ua la, whamai anga le whasinga le ka mai kikira ngā. Anga le whasinga. Ele i whape ngā rongo ola. Le mea mongia. O le o inga na. Ia le mea tasi la le ma tā upu le tātou be vesi e nei. O le a le mea tā ua le tā. La le mea tā ua o le e senga upu nei. O le a o ma le a o ai. A whafonga le upu wa o ao. Ai a sau lo le a o ai. E sau e mena pe se koma li liu fo i le vaha. O le a ma le i muli. O le a o la. O le a o le a o file mu i le upu. Ma whaata i te inga le lei. E sau lo ma le upu le na a o ai. Mai a o ai. Ona i lo la ia lea. O le o ingo o e a o ai i le mea malo. O le fusi pāu i oe. O le a fo i o le mo le waia fo i le ki poki le karango mai ai a. Iskamo i fo i o. So se mea la vai papa i ai i le tangata. I le to ina polo matua polo tinafa polo tama. O le mea la na e o ai oe. Ia ngā le pāka. Ia o tātou li lo neila. A watu le tūla fono, sau le tūla fono le malo, whaata ua i a te tau o te maiti. Awane i toe o iai se meo se sasa leo whaingo nei e tātou o le family violence and abuse. Lea lana mai fo i le li poti lea na te atu nei. E le 4 miliona na alu i le tausinga o tina matamaita i whapena fo i le whanau. Ai le umalawa sa wanga o lo whaia i le taimi o le HRPP. Taimi o le to ino tu le epa. Ana le o mai nei la le si whainga malo lea. Na o tonu lava e sa veu le ute o le whawhita o le. Na o ai ia whia me la auli ia ma le lato vaenga whai. E asi le vaenga o le sulu whainga. Ia ma le mapusanga lea. O le victim support. O sulfa ai. Ta lau i tupe o mea ai o tau mafa o soani faa le soifua maloloina. Ia manga i eifo mai matulanga o vaenga li mamanu le malo ma faa masino e tilo i le auwala se auwala ma o i o le ute lea o le pongai o mea leanga uma o lo whaia i tina te maitai i te tono o le tātu o tunu. E le toi po se lilo lo tau whaafonga lava i aso. E le whalepupui e ionisi o tamalu loa mātutua i whaia. O ni whainga a inga ma whiusua inga le solitu la whono ma te maitai la loifo le sifuma le ono tau sanga ma maua i nei te maitai te isifu wha tau sanga na mātutua mai i Samoa i mai tanga le manuia. Ona te tai mai leo le tātou mta upu e winga le abortion i le whaatanga ina o tinama te maitai o le atunu e whaapa ua la tau pepe. O le mta upu le nei pe ono whai atu le vai aso o tona ua levana whai ila o sa ili linga e te tau ai o na munmuri tai New Zealand. I le tūla whono na pāsia e tau ena mulita i Samoa. I le tūla whono na pāsia e New Zealand i le tausanga na si mawai atu nei. E le mawhai
ona whaatino se tūlanga whapea se i vangana o sila fia. Ma iai ia whaamauninga. E a fia o le soifua o le tina, a fia ma le soifua o le pepe o le o tau aveina. Ona am whaato am whaile o na whaia se mea tau o le abortion. Ai whaia fwoi le nātūlanga i to tonu o le teimi le nei whaatapula o le valu vai aso. Aisea, lo tali tonu ia saintisi whapena fwoi ia le tūlanga o enga fo mai ata mai mo popoto o le valu vai aso lea. E le i ato o toa o na formulize le tino o le alu o le toto lea po le sele lela a ola i tonu o le manava o le tina. Matau ave ai loa mo lesi iwa masina po le fast food vai aso. E le ma foi o na whaatino se abortion. Pe a whai o se manatu lava o le tangata la tau ia. Le aise mafu ang tatau. Se i vangana o se maitanga na mafua mai i se whawhita auli na whaia whaasoli tu la fono. Ia, po o se tamaitai, po se tēnei titi na whaia i eini winga mata ngā tulou le whaafonga mai le tunu. Pēno whaia tulu te mosola. E le toe ngē, pe alofanga, le tātou tala noa ino ma tā upu whape nei, e ui o Samoa le o le tunu kerisiano. O le tunu fo i le nei o le tunu whaamriina, i lana ngangana i le oa, e mawhai, ma tele upu, e mawhai o na whaasoa ai, ina ia manino ai ma mana malama. Nai lo o le toe, susu e lunga le whalawhala. Ai salu ia i le o taota o le ngasu ma whapea, o ma tā upu nei e le te tau na toi tala noina, ma whaasoa ai se. Ai sea, o i tau te le mana o tala noa, ma whaasoa i ai, ai tau te tō angai whai, ma whaatino. La i se ngone mea le nana. Nanga i tō tele tangata e wala au mai ma, whai mai la tō upuleanga le na ia tea. Ia, o le tali le na e whai atu iai. E ma fuolo wita, ma lau whaali i mai ia tea. Ona o oe la le tangata le tau sola mua le mea le na. Te musu e tala no ina ma wha longo iai i so se taimi. E ma siase e wha sua tulia. A wafo i o le nai te ilua. O le i tu tonu ale nai a nga i ilo o langa ma lau fika le na. A e wha whonga mai la o le nai. Tau nei wha whtai mai a Savea. Wa tau ma whai e wha aise awala e te alo ese mai ai. A pathway for you to deviate and move away from that direction. Hele na. Tasi na whaafi tauli lo tūlai mai nei. A lela wa tūlai mai nei tūlai. Epo mali chapipi ina ia pasia le abortion na wha. Ina ia whaatanga ina le ia te tau o tinam te mai ta. Ia whaia ele nata o tonga i te tono le tātou o tunu. E te tau o na whaata oto le leile a la fua ma tu tā manga. Vaengo le tula fono Samoa e sila tuto ai. Wai le whapea o Samoa se atunu vai. Oka. Le maulaui ai le whaavaina ma tūsia ma le whaata oto ino se tula fono. Ai, e whaingo fie le tula fono o ma le whaata oto e New Zealand. Avatu tilo i ailo tātu o tunu. Ona whapea nā lea. Ona whaopopo pe to ese nisi vaenga a ua umana ta oto ia le whaavae o le tula whaone manuia ai lo tātou tunu. Ia, na tātou to e se e la ia le ma tā upule nei, o whawhateine ma whawhawhine ma whawhatama. A wai le peo no whai atu e le ia se ainga Samoa e le iaia. Ua manino le lei ma malama lama i o lātou winga mo lātou langona ma le mafuanga walai fo i ona whapena. Was it a choice or you were born to be this way? Ia, o le whai mai isi ngā o la o le kama. Nga soi fua e o le mkua kama lava. Mkua kama ki a lava le kama. Ai ki ia wa ke a wa wharo kunga. Wa ngau mali fua le leo. Ke walau kuma. Dole, o le walau kuma. Le walau sa o lava i le tangama. Tele ka walang, ai te uko e kari mea, ia, ai koe wala au kulis, kei mi wāru, wafole, po whenga e vai, au koe sa, ke wala au koe iai, ta walang, ai whai mai, ia, oa ule nei,
ia te le lo la pele hana mafu anga nga fai sali la bu e fa penga te mai e ka ke le lo ke o ka lai foi le si ka e au bo sui lo ka leo ke au ka lai foi le si ka e au o ka lai fo kupu si me ia ma me o sui lo ka leo fo le o ka leo i ia le na o tala mali e tatu te tali ye ma fitu fa i foi ai i Samoa lava latou ia o lo ia i pele tatou fa'aloalo ia i latou ua fa'apena ua fa'apena ua ia lagona na fa'apena o le tama ua fia teine o le teine a ua fia kama fo'i le ka'u e kakou me o tampoe mo la e lagona mea po le tapo le tampoe po le tapo le 007 e po le a lagona mea o inga na ai le ai ani mea o le a fa'atulafonoina ai nei mea ai na fai atu e fai nā mea. Lea le ko inga lea waru kawanga u mai le o mai male United Nations ma le natu mata upu lea o mai ku le kungu i. Wa umona tofi sa bo mo fo nta otolo na fa vai papa na fa sino lima iai. Ma tusi lima iai ma tanga lo tusi iai o tato matu o le fono fa vai. Ma o tel tonu foi. Ele se bai ngole tula fono to avesea ai. Ele United Nations whatever mai ama fa to le po fa mai o kau so o la uri e winga me kau punge le man lama anga le United Nations kau ke le ku ko kasi and so what wa o mo le tai me le na tai me na sa ta wasa i le malo Samoa now o tu le malo Samoa ka ko pole fua ia ta tu te toi pole fua ia le se la tu fe au la tu te toi fasala ina e ma fa o le tu to tasi sa mo pa ta tu le susta i le nga ese lo ta tu fa vai ese lo ta tu fa vai no tu si lima ia i o ta tu matua o le fono fa vai ile la se me tau patu ai le o bai ngolo mata upu le nei ele o se mata upu e tau da o mai na o se mata upu a fia tal noina vai lalo se ulupo se maki vai le ulu le ko mapu ia kala ngoa i lalo inga ia nga whaapawhala lea ma whaala wesi ai lia i kai i alaka mai lea au le mea apirikia mai ai ia sa maua umara tautua whaafteitile lau whaafonga ma lau tapo inga ma le taliaina o le leo Savea tono lau mautam lau lawa tono lau ofisa o tono lau tavale po whea lava whaaftai mo le avanoa e whaafonga mai sisilo mai ai. Lo fa mai le atua vai lua tusa so tato manuia. Ia, ai mai se foi le anga iatu mo le sapati le aso ata hau te le oiloa le leipo o tala ia malu talo po maota tāpua i e uru fale ai e le atunu. Ia po ngapa lava tato le lua sifuru tangata. Ia e manaia le tato ono sa ia i lunga le zuma. Wha o ngā ai le teknolosi le nei vai tau. Ma le soifuanga e whaafonga mai ai i lo mauta ma le lawa. A o marutia lo saunga le mu. Ia ma lo soifua ma lo loina. Lo fa mai le tua. Aua le tofa i le pa ia inga. Ia whapea fo i le whaututanga ia te utau. O whale o polu tutofi o le atunu u le tulutia. Ia ma le tulatoa. Ia e mai se fo i. O le pa ia i aunga whapai, le tu pā, ma le tu vai o tina, ma tu mai tai, aunga whapai, sawao, ia, ma tu mai tai o le atunu, ia, mai se foi, ia, le malosi o le nu, ia, mai, i o maunga te tele, se i o lava, i maunga iti, mai o wao, se i o foi i o nei u, anga le leile atua, so swari mai foi moso malosi, wha wawaile au nanga ma le tutua le atunu, tu asin sino le tunu lo fa te le atu mo utou e foi o lo fa ta autolia i mauta ngase mo fale o tangata matutua fale mai o tamaiti mo tupulanga e ai le mana fa ma fano le tu le pa yatu ia ma fa malolo i ngase i o lo a fia ai ia le tino a pena fo i fale fu ma pusio to fanga Manuia tele ia le tape natu le whanau i le NCEA me se foi su enga whai o lato whailonga universite ma tata SS maurulunga o le tunu.
Ia, ai o malolo atu le lofa maleanga leo le atua. Tu au tau, inai pese ia lo uso. O tolu manave, misi luki sua fatalo fatu. Sua, alo le soifo manuia, alo foi mo ngā ruenga sa whenga ele nei vai aso. E se teimi la tamai, tātou whelua i pēr. Ia mamau se teimi e, tau mawhai se ipu koko Samoa. O lautua una nei Savea pestata ma le langi leo rua ili i se yuli. Tanga loa matua te o matavo i tumanu vao la vea. Fa soifo ia ma ia manuia. Well, folks, that's it from me. Thank you for keeping me company. I'm sorry I couldn't see any of your comments on the Facebook page except our YouTube channel. Thank you so much for sharing your views and leaving comments. I enjoy your comments, even the worst comments of all. But never mind, I still love reading your comments and what you feel. Have a great Sunday. Enjoy the weekend. It's going to be a wet weekend. So please be kind to each other while we're still in the lockdown, and also be safe on the road. This is Savea saying goodbye to you. Enjoy and be safe. Soifua.
Samoa.